How about this time? Oh yeah, Vahevahe. Can you see? Now I just started. I just started on live. So I want to see who is coming in. Can you hear me? Go in. Okay, now I can see. Okay, can you hear me, Sepa? Can you hear me? Thumb up, please. Can you hear me? Can you hear? Can you hear me? Or no? Yeah. Okay, so you can hear me, Sepa, eh? Good. So I'm not going to share. You guys do the sharing. Because every time I share, you guys say there is no volume. So I'm just going to leave it the way it is now, okay? Okay. So now I sign. This is the fourth time I think I sign out again, and now I'm coming in. So those of you who are here, we have 8 people now. So can you share? Because the purpose of this live, it's supposed to be free, and it's supposed to be just being me. I shouldn't be preparing or coming here and all set and try to tell you guys about live. No, I shouldn't, because I should be myself, and I should just be myself. That's all I say, So I know it's kind of okay. Lahi, so everything we do in this, we are going to do it in Tongan. Those of you who doesn't know how to speak Tongan, I guess you're going to learn how to speak Tongan so you can translate and coach your children about it, okay? So, I'll wait a little, okay? I'll get something and then I'll be back, okay? So, while you guys share. So, if you can share, that's the best. Okay, I'm getting. I will share. Eh? I'm trying. All you do is just share, search. Huh? At least you hear. I wanted to share so bad, but I don't want to do it because I might end up blocking. So can you hear me still? Watermelon. Hi, Val. Val, you do the sharing. Can you do share? Do you? Okay, office sound near Facebook. They're so rude. Hopefully my Facebook hang up right now though. Can you hear me now, Val? Sepa says fanongo. Do you hear the sound? Am I sound loud? I have a big mouth. I can speak out loud. Anyone who is watching, okay, I'm gonna organize my little corner here. It's a mess here, and I have to let me hook the charger here. Sa amin na. So now you can hear me? Yes, you better now. Thank you, Val. Sepa say so. Now you guys do the sharing. For the purpose of this, I just feel strongly that I need to come online and share because,
I did share sometimes. I did share. I'm a free soul. I just come online and do my stuff. And and for those of you who are watching from Tonga, I think this is mainly for you guys. I am ko ngawe ko fai o ko fa pesi me ai e ko ngahi sharing. And sometimes o ko share pe me noa ia. You can see me eating here because it's my life and no one come I lau ko na lau tonight. No man come men, okay? So if I want to eat, I'll eat. It's my, that's how I am and that's me. So it's so cool. Watermelon from my own plantation. It's Costco.com, okay? Okay, I guess you guys had been sharing. Okay, so so for those of you who are watching, and I guess I'm gonna just go with this saying. I'm gonna speak in Tongan, mostly, okay? And I hope you guys can I wonder if I can, I'm so tempting to share. But I know if I share, it's gonna be no good. How about this one? I'll just leave it the way it is. Hey, Val? Yeah, I'll just leave it the way it is. Alrighty, let's go ahead and talk about some of the things that I think that I like to talk about, specifically to respond and just to talk about some of the things that I know that tau whihangangai mo ia ngai ahon. Pak manatu e koe talanoa koe ni o kui kai ko ha taha wia o ko palo fesa vai ko ia pe ko taha o ko whamatika tika. Ka ko e ko talanoa pe ako e ngā ko experience ia o ko mau, okay? And saying that, e tau talanoa le vai ki he nā tula kehe o e tau whakaaonga I koe ni o e drugs, okay? Aina tonu ngau ki plak poe a ke toi. Man, I hate these classes. Okay, let's start. Let me get something and I'm going to share with you. Kata kamata. Like I supo so I'm going to eat. I'm going to grab it and I'm out of the milk. Talanoa now walk. Wow, tari malie. Porque fanau, okay? I'll pick it face. I'll pick a hot face out. O lunga o whakasio ai. Pake krik le vai. Okay.
Koe uhinga malie ni nau alwa mai e. Okay? I went to get this soup. Musio ke supo. I'm going to tell you the story, and I'm going to start with it. Okay? Siokoi. I'm going to pull it down so you guys can... Okay. So here it is. Ko supo en, eh? Ko supo pulu moe... I'm going to smell it. Sai. Ko supo pulu, kapa pulu. Ne u whakakau ke u. Nai uhinga e kutu mai, ko hinga ko e si kole hoku hutse pāniti. Ke uha umua o ngaahi ai haniki supo pulu. Pea ne ki whakapiko. In reality, nai kai ke uwhi ha au ai. Eh? Whakapiko au. Ko futu e te nofo, kai mua ke whai mo hau. Hai unga, share ke kakai. He koe ke toi whia share au na whai kai toi off. Okay? Or just share it in your timeline and share it to others. He koe talanoa ni tatanoa whakatonga pe. Wai umbe te tatanoa ki ai o koe ke whia mau ke urea whapalang. Kono o hinga e wahana o hinga. Mahino? Pea koe me e ma e fwoi ma. Ka te talanoa atu. Ka koe talanoa te ura talanoa ke ki supo. Sai, ke museo me ke ki supo. He, koe ki supo kapa pulu ki risi ko eni o whakatau pea mei Costco. Na kore heku se pāniti ke ngaahi ni ki supo, ke ua kai supo heku kauti. Pea pehe, ko he kulau, koe kauti e, kai hori pe ke toi kai kapa pulu. He, koe kapa pulu, moe ngaahi, e koe kapa pulu pe koha any red meat. He koe kaut, kono uhinga tameto ke tā, koe mahaki ia oi whangamonu manu, e koe pulu. Koe come from the car, he, me mon manu, aia koe red meat o ko veo pito. Paka ki sulu koe ni rani request mai ke ngaahi ni ki supo. Peu pehe ke tu mua ngaahi ni ki supo, koe maari au, whaalahe anga lelei hoku se pāniti ka au, whai pe mea ko roto ki ai, pau pehe, te tu ngaahi ni ki supo. Pehe te mwena wha ngaahi ni ki supo, ne whakau kau rewa lalotongo i peitoni, te whau rewa laivi. Okay? Koe ngahe ku lahi whehu i mai ka te au, i he ku laivi nau, laivi ata kof mohe, pe nau laivi atu he sāpate mahal ko osi, pea lahi whehu i lahi moe whotu umai, lahi moe mo mana peo pehe. Te ulau pe ngai komeni, pea te utok hau lewa o laiwi whangatahat ke utari atu ihe miti a. Ko ngake o te hula e tohi. Okay? Pea inde pehe, ko uhinga na wak mai ai ke whai laiwi, ko hinga ko supo. Sai, ne ngahe supo, kai te hamea he ko hoku maari o ku pere ngesa o pito ku ne kore pe a certain thing o ai e flavor moe ha. So, the best I did, I make the supo. Ai supo, now ai ki me i pata si, tongi ki ai onioni, tongi ki ai me te mata pe au ave rewa ki ai, pe a moe kapapulu. Paka kapapulu, te ushoa te kapapulu ke mo fie kai, pa mo alu rewa ki ai. Sai, the kapapulu ko ni, one of the good kapapulu in America, and you get it from where? Costco, eh? Costco, look. Like aspe featu beef. This is the best kapapulu you can have. And now pehe au. Okay, to e mau ki kapapulu, he? E mau ki kapapulu na mau mai me whare fisi. Ka ko osi e kai e whanau. Pako ku tu mai ne excited ki ngahi ki supoko ngako pehe ko e kapapame, ko e kapapasfik. But it was not. So, ai pe ki me onioni, alu ki ai me ki fo i te mata, pea laku rewa ki kapapulu pehe e tolu. Alu ki ai mo ki me i vai, pea os hai polohiva, os ka pea alu rewa ki ai mo ki i. Mo ki se pun kon starch e ua. Ai ko ki me i mahoa ai tau kukfato. Ki i supo, ki me utau wanga pitono kai. Kai ki ute aha maasi, ma kai te eika hamea. Hai te piano, hai polohiva, you guys share. He koe ke ute fie share na atoe offline, okay? So, alu ki ai mo e ku... Ko ki mea aiam, au ke moe vai, ko ngai koe mai motua ke inguenu. Sai, o ne hanga lewa whai ai au ke ulaivi, ko ngai koe i peitoni, whaingo fua lewa, e ko achas ke ulaivi, he koe ulaivi wea ko hola familia toi. Sai, taimi ngana u fanongo ai koe ki heku, ku watu au ki he ui ke o makai, hau e ki tahine, hau e tahine o, ui mai, mami, koe haho mea na ai he supo, pau pētu, koe me a pera nau ai ta mea,
Na ke I whaongai honi maha lotion pe ko halolo. Pa tange no. That was fano lelei pe au hau o whai e ku ngāwe. Pe koe ke nam kaloni hoku ni ma. Toki ose e ku ngahi lolo pa o lewa o wash up o miri hoku ni ma. Tala mahe ku tamba ya we ku namu kaloni, namu lolo. Ai me ako, what did you use, mom? You tasted. O ku te kai, ma se, whai ki ta hene whamatala, ka usio peke motu'a ku kai. Pai rotonga ne kai, o ko check e au, ai poulu koe ai motu'a. Ma natu koe mol komari, na e kore ke ai ene. Na e kore koe ke ai ene hako ene. Ake aku I hue, excuse me. Na e kore ke ai ne ki supo. Pia ngai whaki ki supo, hai mene hoko. All I hear, o ku namu kaloni, o ku namu lolo, pia koe hai me anake ai. Pia hau lewa teisi. Pia koe iei te teisi, atu ke teisi. I don't smell anything. It's just a regular smell. E te hau ko whangahi kai, wainu whenmananam wha e kāriki, he. Pe pēs lewa mea I talanoa he ahana. I think because ko ngā o kua whakatau e lolo, whakatau me kaloni, whakatau me loshini. Pe aku nofe na namu ko ia I whare. Koe question ni lewa. Koe hai respond, pia boi reaction ni a ektahine. Kai kene mahi no ea ko watch ko pia no. I don't care, but you eat it. Hen koe ke uknam lelei pe ia, koe ke namu ea ea. Ka koe taste ea tahine o kuha. She said it does taste, it tastes off. O kutama ea ku taste, what? It's so, it tastes, o kunde namu I ea ai hoku ni mape na wala. Pea talanga I kai. Sai, poingi lewa. How many times koe tātu o whiha ho whaiha ngāue o kuke sio maupe ki hene ka TV puke ta whaaki koe o koe. Koe hāhanga whaahinga talanoa o kuke whai taim lahi o tau nofo pe ke ta whaaki o ku tonu no. E he Facebook a pe a mo media, mo ha whahinga social media pe koe mea lelei. It's a good thing, but sometimes, most of the time, depending who we are and what and how you perceive and and react to anything on the social media. I think I had posted out something o kuia ko triggers. I got triggers I mamani koe o kakai koe o kunau atiktiti pe koe o kun mau e tau lea whakato mau nau tole faito'o konatapu. O kunau me nofo maupe ke ta whaaki o ku kovi pe negative because he ko uhinga ia o ku nauha. E taim lahi ko uhinga ia o toho aki ia I nau tokanga ke nau whakaonga e faito'o konatapu kono uhinga ke whakalelei mo hare atonga whalelei mo whakahoho loto he taim ni I kono uhinga he nau whiangangai mangai palpale ma whakailoto. Sai, I he ko hao koe ke polsupo. I don't taste anything. I don't taste. Let me do it taste again. Let me taste it again. I don't smell it. I don't smell it at all. Sai. Pe oku ke teisi. Pe oku ilo'i he tama. Oku ne ilo'i. That's how she is. Aia ko ene. Ko perception ia pe ko whakakaukau ia pe ko anga ia o atamai o tama. Kia te ia. Oku na namu. Pe aku kai ke nam lelei. Ai eku supo. Pe oko sa ia ai pe kai. Ka koe hono mamani o ona. She smelled the perfume and the cologne or the oil on it.
Aia I ono o mai le faiako ki he tawhaaki koe ni, te tau pehe. O ta tau ai pe, koe hape mea o ke put outi, koe haho o mea o kwhai, taimi ni o kwhai ngā taa whoki ke tau tāri, ai neka TV. O mai ha mea o ku neka TV, mi tau sio ke ta whakowi. Ai koe, I hok mamani, hok fo I uto, nau whakau kau pe, mea niu kai ke pehe maku wifo, ka ke tala pe o nam kaloni, ka hirean ko ia, o kai pe whoke pe uri su po osi. Sai, koe whehu I. Mana si kai pe matu'a, kona ngāhi na ni fekai apa na ni whakahonga I e ku ngāwe. Ki he mamani o Ameria, tama Ameria, Mom, it is so oily, it's smell cologne, it's oil. O na mulolo pe ako. So, go taste it out, go ia te out, I don't taste it. Pe, o kua fu stapo ne au pe o ke fu fi ma o au ke fi halaki. Sometimes I do that. Kai hene pe he, o tonle ke tau sio. Ki he ta whaaki koe, o e taha o kune receive, pe o kune faiko meni, e ke I tonu mau pe, what she say. E he mamani ko ia o Ameria ke tonu pe, o tonu pe lau ana. That's how she view it, and that's how she taste it, that's how she feel, you know, and ko ne taste ia, ko ne experience ia, ko ne whamoni ia, o kui kai ke ne ongoi, o ku suifo ai supo he o ku ha. He o ku namu lolo, pe o ku hange hakfo I lo shini, pe ko kaloni iai. Pe ko hoku ni ma, na kai ke maa, sai, pe o ku tonu ke te au, pe o ku hala, hanko e kulau, ko kai e au ke na mui. Mahalo ku tau mau ai nana mui a ku ihu, and I cannot tell it. Ki he tahine koe, pe ko taha fo'o, ko ene perception, pe ko ene hanga ia koe o whaka uhinga I hono mamani, o ku nam kaloni pe o ku nam lolo. Kenai te ulawa o pehe atu hala, I kai, o ku tonu, e tonu mau pe a whaka uhinga ia ai taha o fanongo, mo e taha koe, hana, pe o ku tonu ia kao, pe ku hala kao, that's my world. It's totally different me he world o Ameria. Ameria says it's totally smelling lotions and oil. Whakapo, kapau atuane o hawa mo fuhina kalo niolinge whakapaku o ngaahi ake supo. Ko uhi ngaia e ku kamata tu ake supo because ko tau talanoa ko he ahoni he poni e fia ma oia ke mahi no I pehe. Pe o ku tonu ai whaka uhinga mo e talanoa Ameria, ka mumana tui ko ia o ku ne kai e supo o ihono mamani e tonu ma o pe ia. He kono uhinga he kune talamai o I smell perfume, I smell oil on it, Mom. Mahino? Te ulawa o tanke ke whahalaki, he kai ke whahalaki, ko hinga he ko ia. That's her perception. That's how she view it. Okay? Ai ko ne view e ia, it doesn't smell good. It smells cologne. Mahino? So those of you who are watching, I see 32, can you hit like and share? Share it in your timeline or share it to a group. Tau te whita he te tau tāno whakatonga pehe pōni. Okay? O ka pau te ke share pa ke pehe mai share. Can you make a comment, you say share? Okay? And find a group. What is your best group he kautonga pa ke share ki ai. Mantu ke hiti e share. Pa ke si o rewa ki lalo share he o news feed. Pe ko share to a group. If I were you, share to a group. Eh? Ai asi hake ngahi kulupu pa ke hiti lewa ha u kulupu whakatonga. Ai o tau talanoa he ahoni e mei ke tau hanga analyze o e anga atamai. Okay? Pe o kua loto ke tonu, pe te pēr tuku hala Ameria o keiko. O skai whuke au, I hok mamani, keiko nā mu e au. O keiko teis pehe. Ka ke mamani o Ameria, dama e ia o kunam kaloni pe ku lolo. Piko hak mea ne whai, ko hok ni mama hau. Sai, mamani o ria. Te ke whahalaki? Nope.
perception of the victim or the other person is always right. There is no way ke tauhanga whakalaki. I perceive he tō tahako ia. I for information ni. It has to be right. Okay? Kia te au, te whamau le wau pehe. Mea ni koe ke ne sio ke ta whaaki koe ha, ke pehe ma wifo supo. Ke ifo ne ta mea unam kaloni, o kunam lolo. Aia, koe tau talanoa koe he pōni te tau mei nofo ki he perception, ai toko taha koe, o kune receive a message, pe koe toko taha koe, o kune, ai anga koe kehe o e tau interpret, pe koe tau hanga whakatonu rea, pe koe tau whakabatalai, pe koe tau mahino i hamea. Aia e mei pehe. Sai, koe uhinga o koe na ulaivi atu last time, mahalo na ulaivi ke ha. Now, I'm not, yeah, well, this is how I am. I come and eat, and this is the way, ko fonga ne talanoa ko friends, it's just talk like this, okay? O ko no for mama, o pita me city. Pe ko me pe fai, ko talanoa on social media, talanoa pe. Pe hene pe, ko osin ko ngai supo, pe ko whakakau, ke talanoa atu feohi aki, pe wai me ufehu ina o mai ki he kulaivi, na mention ya e tama ko eni ko afi me mo unga hola, pe kui ko Nuve. Eh? Sai, o koe fehu ina pehe mai. What's your perspective on Nuve's mahalo ne manatu ia o koe ki uwha alwa o siofe u laivi. Ko waipa foi laivi ko na ufe ngatonu e peau, ma foi laivi ko a Nuve ene share ene liliu. Ene share, aia ko mea ko focus ya wai. Eh? Aia koe kusioka aku, o koe ke u, manatu I'm not the judge, o koe ke fakamalo au, o koe ke polisi au, koe I'm not, na kai ke u ala online koe ngā ke u fakamalo I atama, pe ko awe na u ala online koe support, ek fia, and I was so proud of him, he kusio, o kune etmiti, ai ko whaerea whakatonga whakapalang koe ko etmiti, o kune hanga oha, o vete, pe kune tala mai, pe ane whapapau ko ia kuliriu. Eh? Koe me ena uhu mai ai o laivi I he tamani because o ko honga ia I hataha o kune lava o admit ene whihalaki. We are full of whihalaki. Eh? E keni tau ki lava tau toro nofo o whakamatalai e tau whihalaki. Ka tauhi ki tau kai pone o se Facebook ai e kik au tau toria uku where tau whialaki. Ko mea koe na uhingau ki ai, I was so proud of him. You know, I was so proud of him sharing his views and how he wanted to promote no drugs use. Eh? And it's like, pea koe na sa ia wai, he koe kakai maunga taa ke nau admiti. Sai, pia na aku sa iau, ihe ene vete mai koe ene ha. Ihe ene admit, pe koe ne vete hia koe ki ene aonga e moe, whakalirifu e mea na isio ki ai, pia ne pehe, o kusaiange a ke ni hanga e ia o vete mai a mea koe na whianga ngai moe ia, kai lava ki hao, he, a ene ki ofefine, me he paloparema koe ia he kahaung. Koe mea tahana o sa iai, I he mamani koe ni o whakalelei atamai pe ke treatment koe ni o kou iai. He, o kou whai. O whai ngā taa au pito ia ki he kakai koe ni o kunau. Ue sia pe mau sino nau tolu e he faito'o konatapu. Ke nau hanga o talamai o ko ia koe tangatai. Faito'o ia ko au nau whai. Ai ko mea koe nau fie ai I he talanoa a Nuve. Kono uhinga hena e ha uia o tala mai ai me a ko ia o ku hoko ki ai. Pea panai whai atu rewai e ku ki I Vahevahe I sa pate mahalo ko osi o feohi aki pea mo tama. I was so proud of him, you know. O ko whaki o kawau he ene Vahevahe. Aia I he mamani koe o ngaue'anga lelei atamai o ku ia e mautolo koe behavior change analysis. Aia koe ko hono analyze soi o ulunganga o taha o ku mau faito'o konatapu.
ke lava e he toko taha koe o ku faito'o faito'o konatapu pe lelei atamai, ke ne lava ilo'i strategies or methods in order for that person to be healed and treated. Aia o ku lava ke ma'wai fononga, I taimi ko o ku analyze so iai a ene talanoa. Aia ko behavior change analysis kona uhinga, let him tell his stories. Aia ko feohi ena mai ka tea, what's a perception or a perspective on Nuve's sharing, and I think Nuve came up and share other stuff later. That's his story, and to me, he keke tahu no whahalaki tangata because that's his stories, you know. Ko ene talanoa ia ko ihelau ko ni, like I said. Tere perengesi au pito ia he kapau o kauia ki heni I he treatmenti o ko kai ke aia o ko mautolu ko au o te whakatokanga mau pe ki toko taha ko e hau ki a kita o Vahevahe pe admit pe vete tau pepe vete hia te tanki ai mana tui mau pe ko au ko e mandatory report au aia ko au mea ko toa pete ke o mai ka te au he kai ke hau ia a kens ia koe pe kai ke ave ai koe ki whamauanga te ke matu'a ki ilo'i ko mea ko ia o ka pau koe ke loto ke alu ia o ke efia ai o te ke Vahevahe. Aia koe whare ia koe te urak whai ke tako ia. Ua. Mea ko toa peo ke o mai, aia ko taimi koe e admiti ai koe ia kihe polo kalama whalelei atamai. O ku malu I rewa koe fu I lao koe confidentiality pledge. Aia ko fu I lao koe ia, he I kai ke efia koe he lao. O ka pau o ku ke o ko ngai ho o Vahevahe he ku pe aku tapu ia ke ilo ia ke te hanga kita ave ki tua tuku ke he o ka pau e tok tutu uni e he lao pe ko tu fakamalo Lahi ke release yang e mea ko ia me he treatmenti pe e whaile vai ka kui kai ke hoko e te alua kita whanelei atamai pe ko te alu koe ni o Vahevahe kono palo parema fukia si tonga ko ia polo kalama pe he. Aia koe mea rewa koe e whakaofa rewa ai kakai hange koe ni ko Nuve. Hange koe ni ko ki tamasi koe ni na koe ki tangata koe ni na Vahevahe atu. E whakaofa rewa nau tolu he e pure ta vare ai lao ki a nau tolu he koe ngahe ku nau fie liliu, fie tokoni, nau fie tokoni, nau ilo e iai e mea whakalao e hoka nau tolu ka e hoko e nau come forward and admit ko ha mea ia ke nau e whihia ai. Mana tui, ko e tau ngāwe o koe polo kalama o kuia e tawhaaki o lao, wea tawhaaki kau polisi, ea tawhaaki o whalelei. Paka taimi koe, aia koe mea kou ko whai o kou loto au. Koe taimi kou o mai ai he, tau te ai ai, e he whakamau, ai toko taha whaihia, pea omire vaia, ki he ngaahi pirisone. Pua nau si o mai rewa koe ai kakai lelei hange tof peko koe mo au, o wea whehalaki, wea ho whehalaki, koni si o mai rewa koe a kakai koe ia. He te kai koe ke uhau ke ngāwe koe ni na aku. Ma o ea we whaahinga ata mai koe ha, whamau. Whakakau koe. Whakakau koe hakai. Koe taha kotoa pio alongai po pula, ko toko taha ia kovi. Hange koe o kou whoholi au ke uhola a ke e au ha maire taha manu taha kilo ke ua te nofo ofiki ai. Tāne nei he tala he pahe tohi tapu e talanoa whataataka sisu. Koe kakai eni na e aahi ki ai e ki he taimi koe na e I mamani ai. Me taimi nai si toi tuu, na e peki ai pa toi tuu, na e alu o sio ke kakai ko nau mate I he ngai whare whakapopula, I he mamani o ngai lau mani. Ko hina rewa talanoa, ko ne o mai koe a kāu, pa ko mea rewa yok whai, ko no a koi, ko no ange ngai faito'o, pa ko mau ngāue yok whai, ko si ngāue mo kakai whai hia, ke toko nia nau tolu. Ke nau hange, koe mea koe ni o tau fanongo ki ai o ku hao e taha o Vahevahe. Pea o ku tu e kakai ke fie tokoni. Pea o ku
o kuia e lao ia ke oua e la vea noa hataha i he lao i he taimi ko hawaii ki he whakalelei atamai ko no uhinga. Mo maratoi ko substance abuse disorder e he tainimi. It's a disease. Pakapa kue si alewa hataha i he disease ko ia, then that person has that disease. Aia koe mahaki tauhi ia. O hangetof peia, koe mahaki, koe suka, koe polio, koe eitisi. Fia mai foi a kau ke whalerei I hono atamai. Fia mau ai treatment ia ke oange ki ai. Pehene pehe, o unfair re vai ia ke tauhanga tō tāpalasia, mo ngahi ko via ai kakai ko ia. He ko kakai ko ia, they are having co-occurrent disorder. Aia o kunau, mau nau tolu, ai mahaki, whaka atamai, koe ui, koe substance abuse disorder. Aia o kuha o ia, ihe DSM-5. Aia koe DSM-5 koe ngaahi tohia mo ngaahi mahakia oe uto ko approve whakamaman lahi ke faito'o pea toe toka ngā I make e. Aia koe uhinga e ku talanoa koe he pōni e fu'ufie mau ke matu'aki ilo'i e tau tolu, tauhi fanau, ko tau ngafa ke tau lava o ilo'i ai taimi o kuesia, whakaatamai, whakasino, whakalau malie, whakailoto ai taha o kune mau ai faito'o konatapu, tau te fito ki he ngaahi faito'o o ku tae fakalao. Okay? Tai. Ia taimi pehe rewa o nāk fanongo ai. Pena whai plai vi ko au o ko lai noa ia pia. Mo si o mai aluk fu ulu ke tawhaaki. Na ulai vek mo kofu mo he tala mai whanau. E lama ke tuke lai vi kofu mo e pautange. Ko e ku lai vi pia ak whai te riha ako ko e Facebook a ako ko e ku kakai a ako. Okay? If you want to join, you can join. Ka ko talanoa ki he mahu inga ko e o e hai olita. Mahu inga, matu'a ki mahu inga au pito ke te ilo'i ai si taimi o e whihia ai taha oku whaongai ai faito'o konatapu. Sai, aia koe uhinga na ulaivi atu ai, I was just proud. Sa ia pēau hiki tangata, ua ki ai, o koe toki ma'u hake pēau, eksio ke ne Vahevahe ne admit, and I said, to'onga, you should be proud of him. Kono uhinga koe kakaia o ku ma'u ngata'a. Koe mea o whai ngata a, koe ne lava koe admiti, koe ha o ko ia o ku use, koe ia o ku frontline, pea o kune admiti mai, ai mea koe o kune whai. He koe taimia o ku whai ngata a taha e nau hau, unau longo pera tuke he mate, he kaike nau lava nau tolo tala e nau. Kakai unau yusi, kakai ko unau o kunau aonga I, ai faito'o konatapu, ai kakai tila, o kaike nau lava tō tari, he tapu ia he lao o pure anga o faito'o konatapu, ke tala, he koe ngā he ko mea peho kakoe, koe tā mate I. Pe kono whenga I ke whakaauha koe, pe whakamoua I koe ngā ke auhai, pea ke longo ai ke mate ke oua, te ke toi o mai ai umea koe o ku ikai ke ilo I he kakai. Kau koe kai koe uhi ngā ia ke ilo he e kakai. Koe mea mau I ngā, koe neongo I koe eia o ku tui o tua o gai ai mālohi o toi maalunga nge ia I he mālohi tangata. Pea haure vai lotu koe Alcoholic Anonymous. Me he pioneer ia koe o pure anga o drugs o ne pehe. Ki lotu ko sa ia mau pea I pehe. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the differences. So, koe lea koe ia, koe lea ia o addiction ni. Aia koe te kore pe koe te tau tapa, tau ma o ki he langi lau pe ko hoto otu wā, pe ko hataha pe o ku te I he mani koe kakai o koe ke nau tui nau tō waha o tua mo ui, o nau tui nau tō ke langi mo fetu u, mo e vava tui ke he monu manu itahi, monu manu I he kere pe koe matangi, koe uha. Certain people believe things like that. Aia ko nau supreme power ia. Aia ko taimko nau tui ai ko nau otua, pe koe hei otua nau lotu ki ai, o ko nau tangi lau ake ai lotu ko ia. God, grant me the serenity. E otua omi ke tau ai mālohi to change the thing I cannot change. Ke uri liu ai mea uki kai ke ulava li liu I. And the courage to
change the things, I can. Pea moe mālohi, ke uha moe loto to'a, ke uririu, ai mea te ulava o ririu I, and the wisdom to know the differences. Pea moe poto makehe, ke ilo'i ahono kehe kehe. Ka paheke ke te mau ai ngahi fo I mea ko ia, e tolu, first, ke tui o tua, pea tatau ai pe. Pe koe hae o tua o ke tui ki ai. Ka koe ihe mamani o hataha o ku ue sia. Pe kune si I mau. Sinoa ia e faito'o konatapu. O ku tonu ke tau apply lewa ke ai. O totonu ke tau mama. Koe kakai koe ni, o koe ke fia mau ia ke tau hanga. O ihe mamani koe ni oe whalelei atamai. O I kai ke tau tea ia he taimi koe o ku. O toe fokia ia I fi. Koe no ohe ngahe koe ha. Ko me o koe process here o treatment we go relapse. Pe koe relapse prevention. Ko relapse o koe ke hoko ia at one time. It's not a one-time thing. It's a process. It's part of treatment. Aia koe me ako whakaofa foki ai. We kai ke tau hanga e tau tolu o si mahi noi. Koe hau a tangata koe o whaihia, tangata koe o kue sia ia he konatapu pia ko mau ia, tau pehu mau ia fu te volo koe ni koe drugs. O ku hone hanga e ia wesia. Paka taimi koe ko mau ai hono sino mono atamai mono loto, mo hono, mo ene ongo whakatangata. Oku uire vaia, koe substance abuse disorder. Paka paule waha mea oku disorder, I he lao, oku kai ke wha mo ua kakai a koe, na e whakauri, lolotonga ene kona, oku mo ua ia. Ka oku kai ke wha tau tea I Lahi I nau tolu ia kona ngahe, na nau anda the influence, pe o talamai rewa he whakamau o, na ne whai ea mea koe ni, nai ha, na kake atamai lelei. Aia, o paulea o kaha disorder, mahino mai, oku ia he wesia, wai aonga lere ki leke, wai aonga hau wharea, oku ia he, ai ngahi, ke lasi ke heke o e aonga, pea uia ka taimi, te naurea a ke nau tole ngahi mea, oku ia koe psychosis, he? Aia koe ngahi mea koe ia, o kai ke nau ha, o kai ke nau hangea te shirt ki tau nau out of the real world. O kai ke nau loko ilo I nau tolu, pe mo koe mea ko nau sio ki ai, hangea te shirt ka tau tolu, mo manatu e polu supo, talamai he tahine o nanamu e kulosini, pe koe lolo, I he e kukuki. Koe perception ia e tahine. O kutonu ene perception ia ana koau, pe te utari o kutonu ene lea mai pe kuhala, e koe whuki a kau he koau nau kuki. Pe head of pe e tau sio koe ki he mamani o he taha o mau kona, mau faito'o konatapu. Ko ene perception a nau tolu, te nau, when they are ready to admit. Pe koe mea koe nau peti I Nuve, he came up. Si hao ki he social media o admit. Koe, ne alu koe ana koe perception ni le vaia, that's his stories. He kai tau lato to liliu any stories. That's his stories. And he tell his stories in his own words, and he came to the social media to vent and to promote no drugs and don't use drugs. And so get te au, whakpenge whatonga. O kuhawa Nuve o tu'uaki pene vetehia mai a ene mea o kwhai. Pe he taimko vetehia ai, ko hai au ke topea o kuhala ene whakamatala. O kou fie au he fanongo, o kone hanga admiti, o ku whaka aonga. Pea oku pere ngesi le vai a pea koe konga ko ula ia ke hataha hange ko au, o ko ngaue'anga mo nau tolu I pirisone. Te puke mai taha ko ia, he e mau ai information Lahi me iai. Sai, ka ihe lao koe e treatmenti, koe hau koe tau pehe. O mai he pure'anga ai fakamalo o ne fakamalo. Pea fakamalo he pure'anga ia whatatau ki he anga o e anga whai ai taha ko ia. Pea pau a pārangi. Pea pau ko hatonga, pea pau ko whaahinga taha pe. Ai au nau whakamau e nau tolu, ai taha ko ia. Pahangare vai whakamau o hiri whake tau tea. Ai ko whatongia e whakamau ko no hiri whake tau tea. Hiri whake tau tea, pea hau le vaia ki o mau tawhaaki, mau nofo matoi pirisone o ngā aue mo e kalasko ia. Mo mau tolu kane o mau hau ki pirisone. Mo mai ko mo e fihia ngai hia pehe. Pa kui kai koe faito'o konatapu pehe o sen mu tau talanoa whaikiki ki he kovi mo lelei o faito'o.
Aia koe taimi ko hauai ai tangata pe ko whiwhine koe o whaihia na e whangahe e whakamau o tau te ai o ku hauia kia te au paka mau mea kwhai o ku sivi rewa a hono toto i he ene tu uofi o mau ilo ai kakai o ku suapu pe hono ngutu o mau hanga rewa sivi ia pa hono sivi ko ia o ku mau rewa ai lahi o e THT si he ai oe tau pehepe tau tāno whakatonga pe oe marijuana koe methi koe kokeini koe heroini koe opioidi koe kalasi kehe oe ngaahi faito'o pe ku where faito'o pa mo mana tui o ko fanongo he social media ngai talanoa koe aisi he koe ngaahi rea ia oe rea ia ke he street koe ngahi rea, o koe ai hingoa whakamatike tika pe whakaprofesionale o e faito'o kotoa pe. Pea o koe ai hono rea i he loto hala, pe koe street name, pe o koe hano rea koe generics, he, ai a koe hange hano ki toko ua, pe koe hano tunga ane, o e fo i akau koe a, ka pau he ke mau ai taupehe ai talanoa codeine, e mai peho foi talanolo mo hafki me ata para pau kai mana tu hange pe hano whakatai pe koe foi akau koe a o tatau ngau tatau ia mo foi akau koe mahino aia koe talanoa he faito'o o koe fupure anga Lahi aia koe faito'o koe hano rea whamatike tika o whaangai koe kau toke tā pea mo kakai koe professionally o mau whaangai koe ai foi akau wano hingoa totonu he koe kupeha tu pe koe hafe akau koe wai fuke ni ihu na ui ai cocaine koe ui he taime ni ihi koe cracky pe koe hakai na ui he mea ui ni ihi koe apu pe ui he ni ihi koe kush ai hange koe marijuana wai ngai rea ki hala i he loto hala pureanga o wai mo rea o faito'o fono foi rea totonu whakaprofesionale o whanga ia he kau matike tika mo toke tā pe a koe rea e kau kengi rea e kakai hange koe ni ka pau te ke ha o koe o talanoa me kau ke kengi o koe ke ela taha u talanoa koe lako ho mau nima he ko rea e kapikape a kata pa koe rea o faipehe koe rea he koe ngai talanoa whakanima te meni ho ko fa kai usa ia he si o fai hole tamaiki he nau fai noa the way ngaue'ilo nau tol okay send a wrong message to someone else o ko hanga ko hanga tama ko sign language don't give me that e mamani ko o ko iai ko si o ke ume a ko ya fatu tama ke fana i ko iai o ka pau te la ku pe o ni maka ata o e kau kengi ai wa le ai me talanoa e kengi porque talanoa ka e kengi nau talanoa nau tolu ia o wai nau riho nau ni ma wai fononga nau tu'u te ke lat peko sio ke wai tahai au tu'u whakamamana hono vae po wai tahai tu'u vae mata'u ki mu a vae hema ki mu pa te meni tu'u vae hema hanga ke te whakoe ka tu'u vae mata'u ai talamaia ke cham pe ko wave at taha ko ia te tau tā pe tamate e taha koe o ku where a ngai mea ia ko ngai mea ka ku where te tau tā no to ka ko whamatala atu ko ngai lea ka atoa ko ni ki faito'o konatapu o ku mei aluia me he lea whaka matakari whakakengi a ia ko ki kulupu pe ko culture ia ko ia o wai me kulupu ia o ku he loto hala o wai nau rea ki ai pa wai me kulupu o whamatika tika pa wai me kulupu o ia ko e pia tahe wako me ilo rea ko ia ka ko hono whakaiki we'll talk about it later he ku where a mea ke tau talanoa ki ai so aia ko taimi ko u hauai at mai ai whakamau tau pehe mai whakamau the judge punish them mai lewa whakamau tuku mai pirisone te a mau dofo le mtoi loto pirisone o ngāue i loto pe a ko travel te alu le vau pe te koneki le vau ki he community me feitu ko e alu ki ai populaha ane ata o whamatala e ko alatu ka populaha ke kau ngā api pe ko community o se ilo ia fonwani ko o koe kakai te tau ki heke si ki ai he ko mea kotoa pe o whaihiau whelala ve ia me whakatupu kotoa ia e faito'o konatapu o koe ko HIngano Tutuu e faito'o konatapu kotoa. Ai ko tau whaanga e faito'o konatapu. He ko faito'o konatapu. That's it. Ai ko ngai faito'o o wahano lelei. Pe o where hano lelei. Ai o hange pe ko tau tānoa ke ki supo. He? Tā mai Ameria ta supo is smelling so much cologne or lolo in it.
Ko perception ni Amelia. Ko ha mea hoko. Ko kei tātpau kei sai pek supo ako. O pe he tofu pea e toko taha koe o kuesia pe mauia tu'unga ia tu mauia faito'o konatapu. O ko sio tu tau tolu e tau perception pu tau perceive ia tau sio tu pe he ko au ko sio pa ka taha ko ilo pe sio kono mata. Sio kono foi kado I mata sio ke tipono nima moanga ko en to'onga te sio pa ilo ko taha ko ia o kune use ai faito'o konatapu ni whakaonga. Kono ngā he train kita ki ai. Paka mai ko ia pa klas ke ai faito'o. Paka whakalelei ata mai. Ai ko whakalelei e te uraki kamata rewa me hono analyze. Pat ko kutaria ai ko ni I ko na nau fie ilo. Paka hai perception ke me ako ni apa Nuve ko kutari rewa pehen. Ko dit Nuve tell his own story. Na ane talanoa, and I will say, aya with non-judgmental, aya he kai ke uhanga o fakamalo I tama. Was it in his own voice? Yes, it was also in his own voice. Oku na e haisia ai tamasi I, porque tangata ko ni ki hataha, ko tui, pe inside him na ewesia. Sai ko feohi. Na ane talanoa, did he tell his own story? Yes, he did. He did share his own addiction. Na ane Vahevahe a ene use pe mo ene faito'o konatapu fa ngai faito'o. Na tau fanongo na talamahe tamasi I a ene kamata. Pa te kai ke fufoki ki mui ke ilo I ene kamata. Ka ko talanoa ko tau hingano analyze so ane me ene story. Did he tell his own story? So yes, he did. Was it non-judgmental? Na tau ataina pena ne ongo I oku hai sia. Kai ke ilo e au te wa kiai. Ka te tau wa kiai. Was it non-judgmental? Na ki ko mahino ka te au na ane tuku taha mai a ene talanoa. So, there is a holdback. Na iai ai ki ha. Na iai a ene ongo I o kai ke tau ataina hena holdback. Mo manatui ko leka ko e ni o ki tonga. Pea ko tonga o kuai whainga certain culture ia o tonga. O ku tau kei tui, o ku tau kei no pere ho eiki, pea tau kei kakai. O ku wha a pere ngesi, I ho tau ulunganga whakatonga, he tau nofo tonga, ma tau hao piki mulini, wha whainga taa ke tau rea, tau ataina, ke tau Vahevahe a me a tau loto, ko hono inga ko whainga mata, ko whaahinga atakai, mo whaahinga tuku whakaholo na e ako I aki tau tolu. Wai tau utu whakaholo ku whaka ofo pe fungani ma olunga. Uwhi maa ke tau kipi. He taimi ko te hawai ki he. Ke tau hanga o treatment I pe te tau hanga waka I hataha o mai ki prisone ke uhanga o tokangai. Te matu'aki tuku ai atakai, te matu'aki tuku ai culture ke tawhaaki, pe te tuku a tau ulunganga whafonua ke tawhaaki, kai tawhataha ki he mea koe te tau hangai, te hangai koe o whakalelei ai ata mai o tākoe ni. It needs a lot. Aia koe taimi koe ni te hoko, koe toko taha whai whakalelei ata mai ko pau ke fanongo sai. Na ak fanongo nai ki he talanoa a Nuve. Io na ak fanongo ki ai koe hinga ia na aku. Na u share ai. Na fanongo he ne talanoa koe ke he ne aonga I pe au front line ni. Pe au iai ai taha au ului wheke ten toki share mai ia later. And I know mahana ne o share mai already. But my point is, I'm coming in to see, did he tell his own story? Yes. Na ne talanoa pe e ne talanoa. Was it non-judgmental? I don't know. But it looks like majority of the things na lea very sensitive information na mahetamasi he did bring it out. Okay? Some of it na ni talamai te ni tok talamai amui ai ulu ifeke pe koe ha ai kakai koe na e kawai sai. Was it in the man's voice, his own voice? Yes, it was in his own voice. He came on live and he did it on his own. Okay? Did it refrain from authorities' opinions until the drivers and functions section of the behavior change analysis?
na e reframe, ai na e ham. Na e ongoi e nuve o whaingata ia kono uhinga ko e ngaahi, ko e kautaki, pe ko e ngaahi mawhai, he, na ne ongoi o whaingata ia kono ngā ke o mai ai drivers. Ai ko drivers ko e mea koe hoko i loto, pe hoko i tua, o uhinga ai, a ene fo i vahevahe na e whai, ke ne hanga et miti mai, ene use pa mo ia front line. We don't know. So that's his story. Ai ako perception ni. O kai ka perception niya ako. He ko perception niya ako na ako proud ya wia he fanongo ke tamasi ene vahevahe a ene use pe ana ane talanoa kai to yafe ke ene whakamatala. Pe ako ene stories ya na ko ene talanoa ana he kai ke to hanga we a ene talanoa. Ai a te tu upe au ko to taha fanongo. Toko taha lelei pa ko fanongo. So I need my ear to be clear. Pea te whenga le wau ke ua te kau ka taha. O pau pe ke fanongo pe au ke talanoa e tangata. Sai. Ko e ngahi vulnerabilities. Aia ko e hafua a ngahi mea I loto internal and external. Hafua a ngahi mea na I loto. Ko e ngahi seiti pe ko e ngahi hoko tanga ia. Oe o ene vete hia, o ene vete koe na e aonga ai faito'o konatapu. Yes, he did. Na ane admiti mai ko ia o front line. Pa pa ko hata front line like I shared it for video. Ko ne hau ka hata front line ne ka tama. That's why I was so proud of him. Pere nges mo ilo, ko tangata noa pea pa Nuve ia. Ko mea koko tokanki ai ko ene hoko ene hau ko shea na osi ilo pe e puke e hoko ene hau ko ha mea e ke ai fonua. Bea ruaki o lelei pe to e kauko. Ke a kakai ko fonua ke mo ilo'i o wai faito'o konatapu. Ua pe mo ilo'i ai kakai mo ngahi mea ko o kunau hanga whakaongai ke o mai faito'o konatapu. Tolu e hoko a ene vete hia pe ko ne etmiti ene atiksi ni ko ha mea ia ke ta ofia ia I he lao ko hono uhinga he pule a lao ke tangatani. I taimi ko he ko ngā he ku freely admit, okay? And what I say, but the judge will have to do his part or whatever they are doing, that's the judge, okay? Ko tau whatongia, ko tau analyze, ko tau sio who is what's his story, okay? And that's my perception. My perception, that's his story, okay? I cannot twist it. Like Amelia says, am I going to twist it? No, that's how Amelia view it. And that's how I look at it. I view it, it was a good thing that he came online and share. Na e hau online ni o Vahevahe a ene o Vahevahe a ene whakaonga e faito'o, ai feito'o na ne mao me ai, how he started. Ai a koe tau sio koe ki ai, koe ha lewa ai function, pe koe ha ai uhinga mo tau mua o Vahevahe a Nuve. Hewe, umahino? Koe ha lewa ene tau mua. Ai a koe ne tau mua ke ta ofi ai faito'o konatapu I tonga. Koe mea nau mao he ne Vahevahe. It's to stop and say no to drugs. Ai ko time ko ne tau ko ne function ia. Ai ko ne function, that's his purpose. Ko ne tau mua ke ta ofi ai whakaonga I o faito'o konatapu I tonga. Na ane os pehe mai pe o tatau ai pe ko hae me e hoko ko hoku whatongia. And I really, and you know what? Saddest thing is I read one of his posts. He says, hange hane ki tohi ko hono o fefine. Laka ange, ke whai ngā weni, ko hono o hinga, pe koe hae mea e hoko, ta tau ai pepo hae mea e hoko, ka ofa pe te ke tupu haki. Koe, o hao pe ke pea aonga ai ko ngā ue whai kia te koe. Like I said, ko tō ngā koe ki whanua sisi. O kusi I whaka ofa au pito. Fanau, mo marato e koe fanau, te nau alu o moi he mea e mauai e nau whanga ki I mea ofa mo mea wawetaha. He? Ai a koe mea ia koe pere ngesi ke tau, you know, koe ha ene, koe vai mo tō no, mea ia tamake. O koe ait wheitu uia mo tamai ne whai ai whakatontonu. Koe ke tau whatontonu. Pa koe tama ko tau tolu koe whai whakalere.
Koe me aia e whakamau, okay? Me e whakamau ko hono tau tea I hata whaihia. Pea tuku mai lewa ia ki a te au, ki hok mamani mo hok nau, paka mang me lewa whai ko hono whakalelei, oi kakai pehe. Ko tau talanoa eni, ke e ku analyse ko eni, a story, a Nuve. Ko haere, ai ko function and purpose is to stop or to say no. So very good, I like it. Ko haere drivers. Ai ko drivers, mai fuka taha whakauri he ka, apa uloto e ka, ke aloto he lilifa, ko e ha ai me ana e toa ia he lilifa, ko toko ko whakauri. Ai ko whakauri sai. Ko sino ko o Nuve, ko e ha ai whakauri a Nuve. Ko e ha ai drivers, ko e ha ai whakauri a Nuve, na ne whai ai fo I mea na ane ha wai I he online ni o share. And I think on the drivers and on the insecurity. Aya ko ni insecurity ko ni sio ke ni tama sio ke ni fanau pa ko tangata ko ni ko swa aonga I ai drugs pe ko ne os ha an go lau ko mama ni ko ni o mama ni ko ni o faito'o konatapu ko mama ni pereperengesmo on he oku what happens there it stays there happen in Lakers stays in Lakers you don't come and air it out. Ka ku hawha Nuve ia o mai I he media. Koe kia ha mea I e tonga ki si I whai ki ai hawha lelei. Okay? Ai ko ni drivers, ia ko ni insecurity, pe aku ne ngoi o kai ke malu, pe aku ne os ilo pe e ia, ai nunu a moi hawha ai ola, tene whengangai mo ia, and he's ready. Because of that, the drivers drove him to the social media to admit. Okay? So, Aya koe halewa a solution. What's the solution that has been generated to motivate new outcomes? Ai ka mea ton ke tau sio ki ai. What is the solution that will generate Nuve for new outcomes? So what he did first, he started with poster. Ai na ne whaerewe ne poster. Ai ka ne poster, ai ka taha whalani, ai pa ku Lahi ku tok whatonga, taka ku Lahi kakai o nau si I poupoi. Ko au e freely share. Pa ko sa ia pe au ke share because it helps. Okay? Ai a koe halewa ni solution ni, o ku aloha. O ku alo taha whalani, o ku Lahi kakai mulini, o ku ilo o ku nau back up, pa ku nau tuku ke tokoni. Ko au, ko au ko toko taha pe, pe ko sa ia pe au ke talanoa, he ko mea ia ko experience au pa ko ilo au ki ai. O ko taste it first and it's fresh. Ko mea ko whaihe tamasi I, e lawa pe ke mate, pe tamate I ai. Ko e mamani ko e kau whahia, o ko ui e nau tofu I rea ko ia, ko snitch, Aia ka pau lewa, hawa Nuve, o whamatala ia I he ea, o ko ui lewa ia ko toko taha pehe. Pea koe rea ia o whakaonga I he kaukengi, ke nau ilo iai hataha o ku toi hau o whamatala e nau mea. Pea aina kune os whamatala ku Lahi e mate I tahi, Lahi mate. Mea ia ko pereperenges iai ko pete ko peki ai. O ku fu matu'a pereperenges. That's his story, okay? O kai ki tau ilo tau tolu. Ko mo oni ma totonu me e tamakehe, okay? Ka koe kusio koe ki ai, o ka pau hau ia une os ilo pau pa ne admit. Ko taimi lelei heni ke aonga I a Nuve e he pure anga. Ke now use him, ke now bring out the kakai koe ni. Ai unau whatu tāma. Ki hanga ku lau. Ko tō taha ia koe o ku maalunga pe o ku have the authority over this. Ko tō taha pe o lelei. Wala lelei. Nofo lelei. Suti. O kai ke sio atu kou ta amene kina pe ke whakaukau ko taha koe ia. And I did mention iti he mata he talanoa tu ke ne mea kohoko. Sai. Ko ha lewa solution te tau lava o mwhai I tonga, pe te tau whai I he tau mau. Kei taha solution, ko solution koe, whakaaongai a pānuwe, ke hoko ene stories, ko ha mea ia, ke tau bring iai to justice, ani ihi ko te ke hau ke justice. Ko tau wanga whakatonga ia, o kai ke tau whia mao tau tolu ke hau. Ke tau e whihia no atu I mea koe ni, okay? Ko ofeina e au ai tau tupu I tonga. He kou ilo e au, koe ki tamsi ai au e tau whoki koe ki talanoa a Nuve, the first time he saw drugs, kana kai ke ne ilo when he was young, very young.
Ai ka paune very young tau pehe kon tau wal tau hiwa tau hong fulu ko taimi ia o whaahangai e kakai ko eni ai a kakai ko nau tu faki ai faito'o konatapu ko taimi nau puke mai ai a ete ki tama o whakaheke ake nau tole ki i mei mire mila o whatau ia ki i mei ki i whanki i inis pehe e katau aki a paanga walu noa hen paanga walu noa paanga Amerika ki i fo i ki i fo i pinch. Wha au ia ki i mila si block. But now hang on to that. Hey, you like the Nike shoe? Ke whema ho su fo o? He? Te ke sia te lua he alo ave ka hai. Ai a wai nau tō taha nau rana. He? Ai wai a wui e mau tolu ko whanki papi. He? A wai nau whanki kuri iki. Whanki kuri he nofe fu kuri lahi pako fu tō taha ko pure. Ka oatu leo ki papi, ke lere. Lere rewa ho ki tamasiko tau fitu, tau walu, tau hiwa, tau ngofulu, o ave. Kone ave pifuka alpia lero ave. Was o mai tamaya koe sirini, ange sirini. Pon hea upua atu, harema me hoko. Wane pe kok su fo o wato ki tama au. Su naiki apeku atu hano fo i hau peko haane, fo i askirimi, excuse me. Ai ako whanki, ko talanoa ako whanki mea ke muhu i loi. O whara pe mo tau lahi lata pe ki tahi nepu ki tamasi ke kau ngā api. Ka oke osi ilo pau pe ko ke api ko api hino. He, mo mana tui? Ko tau talanoa ko ni ki he o faito'o konatapu ko toa ko ni. Ka mo ilo e faito'o whaka au hawawe taha ko o ka holo. He? Pea koe ni ku hau he opioidi he tai nimi tu e whakatu tāma ke ngia. Ka koe tau talanoa ki he natu lai a koe o e tila. Sai, andi u tala mahi tamasi i panai ta ahine ko nia o ko fia au pita fanonga nia. Ai a koe taimi a koe o ku mālohi ai e iwi whaka langi mo tui o tua haataha o kune eti miti rewa. Puk tau pehe tau rea whakatonga o kune whakato mala pea hauha. O te hia. Whatongi ai a whakamau. Kene tau te ai. Whatongi ai kau polisi kene kumi. Whatongi ai a o oku. Koe whai whakarerei a tamai pa. Kui kai kia taimi. Te uongo i ai o ko tautu. Musi kakai koe ni ha taimi. O ko wiri fia kana autolo. O kuna o wha ikita kono i ngāhe ko. I think o ilo i pehe tangata. Koe tangata, we are human. Where as a human, o ko te treat na autolo as human. Ko Nuve, ko tangata pe. O kune, he make mistake, we all make mistake. Ko hai au ke whakamau ia, kai. O ko proud pe au he ngā aue o kwhai, and I do appreciate. E ne me au kwhai, ke hau o vete hia pe tau iloi. And it's good ke tau iloi, koe me ai ton ke tau whai ehi, pa tau ilo lewa he tai nimi, koe me ai au ton ke whai. Ko taimi ko ku hau ai tama whai hia, kia te au, siwi lewa hono toto, ai ake ni tu ofi, okay? Tu ofi. Pea aluki ai, mo whawai, ai au kuia ke swap, Kone siwi ko ia, kone alu pe ko ia, o mau ai whaahinga pe seti. Wan ia ku hau ia ku whalifia au pito. Wei ila puhamu nau kei mo ui ai, nau me overdose, Ko taimu nau si hau ai, pea osi ko e mau lewa ai lahi ko e honau toto, pea te uhanga lewa o fika auti, pe ko fe ia ai whaahinga treatment e aweki ai. Whalerei atamai aweki ai. Sai, not to forget, ko faito'o konatapu, o ka tau pe ia koe mahaki ia, o koe kai ko ha mea noa ia. No. O i he ti esa ema whaiva ia, koe leko oti ia, ai toke tā whakamaman lahi, kua kau ai faito'o konatapu i he mahaki tauhi. Ai am ngahi mahaki hange koe mahaki suka, koe toto, ATC, koe kanisa, koe substance abuse disorder ia. Papalo waha disorder, mai no mai, oku mahaki ia ai uto. Pe aku pele ngesi au pito koe uto koe computer ia sino. Koe tautu ko si atu ki he talanoa ma Nuve, I can see his eyes. Usio kono mata, o no fo i mata, o talai koe tangata na e use lahi. Sio kono nifo, I can see, sio kono nifo melo au pito,
Ko sio ko whakatu tama ki a o drugs, Ke sio ke mata tamasi I o taimi ni ihi o ko taimi ko whengi sio ofi taimi ni ihi ka sio hang po si I. Taimi liu dilated, their pupils are dilated, okay? O pehe. O te lau sio kono ni ma. Ka koe mea koe o ko fungani ia iau. Koe lava e nuve o hau o pehe mai ko au o ko front line. Na aku alu o talanoa mo hai. Like I said, ko tau whenga tau tolu ke tau pehe koe drugs na to ke hau piki mo ni no. Ia ko hau koe no mahino lahi ang he fonuani. Mo e mea ko whai. Mahino ka te au. Koe ku tamai he fono, ko ia na i he whatotolo, ko i he kuri i whatotolo I tonga. A polis koe I hamelo. O whankuri. Pea, o ku mawha a talanoa he taim lahi hange o mai ka te au. Ene tala mai, HIngano, taim lahi ko whatala ange ki ku kaunga. Wena u train e tama, ke hoko hake I a te au he taim wena retire a I e tama. Nau train e tama, he ko mumana tui, o warabu tama te a fuhoosi, ke whawhanga a ke whangakuri. Ane unau whatotolo, nau mihi takai holo I marijuana. Pea mo faito'o konatapu. Pana aku lea ki he tama u talange, tokanga upita ho ngāwe. Talo e ko ngāwe taue ne fiha tangata ko e ni, mate pe tangata toksi, mate pe ko balu o fulu. E ka tangata ngā lelei Lahi. Ko ia na I he whatotolo, ko ina ngau mwhankuri. Pena me iako, pena kawia he ko kei nofo I tonga mo ia, talanoa ka au, pau hau pui ke ni, pau pehe ke uri riu rewa e ku ngāwe, e ku field, mo e ku atakai ko ngāwe, me loki ako, pau alu rewa whai ngāwe. It was hard. It was hard. And, you know, he always remembered ne tala mai ka te au, ofa he kakai faihia. Ofa he kakai faihia. Tukuange ai fakamalo ke fai hono fatongia kon tau tea I nau tolu. Pero koe keni koe train ta tau pia na fai ka te au. Koe taimi Lahi ko talama he tama ako I ai kau polisi koe ni na nau ngāue mo ia. Talangi he tangata koe ni he tama he fono. Oatu hapaanga ka koe. Pea ke ave kono uhinga he halai pe uri ai o ngāue. He ka whatongia e tama koe ni koe ni alatu mo. Ho tauhi fo koe malai wakapuna o alatu mo kuri. O lera koe kuri to ngā whakanam holo tawhaki. O wale pe oho kuri o uha katoreta. Mahino mai koe e wai faito'o. Kana e hamena hoko. Koe tama koe na o wale pe koe ene ngāue he polisi. Ki kamata ngāue taim nong no watu pe mahalo. Ko lelei he fu me a lelei ko lau mano. How did he get the money? Ai ko whare ia ne whaekta mai he whono. Oua te ke tāri ai paanga he te ke e uri ai ho ngau whai. Pea au pe mahana e tuku ki tu ai tama ko ia. Very rare, pea tata ai taha ke mau ha kakai pe he, whai totonu he ngāwe. Pea au pere ngese au pito iha whaahinga whonua pe, pau mau ilo koe ko tonga ia, koe ko tonga pe he. Koe whi tu koe no ko ngāwe ai he, koe tau tānoa pe. O ku Lahi pe mea koe politiki, pea moe ai pone, moe ai pe ilo'ilo pe ko hai ai, you know, it matters who you know. Ka pere ngese au pito, pea na aku wako ai, pa ku pehe ko kau wai whonuani, te uririu rewa, a e ku ngāwe ke u alo ngāwe, I whai koe ni, whai o whaingata a he ku te, koe umbea ko te sio koe ni he tau kape moe, hawhua umbea koe nu asi mai social media, o koe ki wanga whangai nau tō. Kono ngai koe ha. Koe perception ia taha koe ia. Te tau whakaanga koe ngaha ko tau tuku whanua po tau ulunganga whatonga o koe. Pea te tau ke I tonga pe koe ngā he ko tau pusi aki a ho tau ulunganga whatonga. Wā tau ulunganga whatonga whakafofu au pito. O ku matu'a mahu inga ke tauhi. Ka koe henga e ku talanoa atu he ko fanongo au he palaku me furiki vanu. I he aho kotoa. Hoko ulea ia ko ia ko ngahi lea ia o sianga pe to terenga kita ki ai pa ku I he lao ko whakalelei ata mai way for skills o ko mai ko Teflon mine. Ai ko Teflon mine, it's more like a telephone. Comes here, goes out there. O ignore pe ia.
O kai ka tonga ke hanga be me no, I always tell them, and but now ilo now to them go now around me ya now pe mau pe mo manatu ya a misto tu o kai ke sa ia kape kape. O ku now apa. Ko kakai lelei en. He wai ka now make mistake, now fai ngai fili hala. Pe o tau fai fili hala, O ku tau kape kotoa pe, o ku tau kaiha kotoa pe, o tau loi kotoa pe, o ku tau meheka kotoa pe, o tau loto kovi kotoa pe, o ku tau mau kotoa ulunganga ko ia. Ka ko hai tene whakamau I taua, mea e tamakehe. Ai ko hinga e talanoa. Ko talanoa a koe ke Vahevahe at ka mautolo, ai mea koe na ako mau. Mo e kutaria ke ni ihi ku nau tohi mai ka te au. Pea mo tohi mai ni ihi tala mai ke u kawat, u kamantui, o ku o whenga mau pe ke u whahi ehi ke ua te u hoko, ke u kau he u mea koe ni. Koe ngā he ku tapuia he ngawe. Ka koe uhinga pe ku talanoa, koe uhinga ko peatai koe Vahevahe, tau ataina pe, fekau aki moeanga e ku sio mo e ku tari ke feohi ani ihi u tala mai. Ko ha perception. Ko perception, ke he talanoa Aitama, that's his stories. Ko ne talanoa, that's his stories, and we hear him. And you know, I won't judge him. Let the judge deal with him. Ko au, ko po pe, pa ko sa I au hataha, o ko mala ia o ko iai, pa ko sa I au hene hau, o admit. Ke tau ilo, o ngā o ko tau pay a lot of money ke kau polisi, ke nau whaiha nau whatongia. Ka ko hame o hoko, o ngā o ko hoko, ai hau e tamasi ko e ni, o whakamatala mai umea ko e ni ke tokonia, ke advance ngā ue a kau polisi. I think so. Pe mo on, pe ko halaka ko e hanga ia, ek perception na ako. Sai, aia kone hau koe tangata o admiti mai koe pia Vahevahe e ne whaihala. It's good. He aonga lewe ka au ke ilo iai ko hai o kau, ko hai o pe behind it, ko hai o kune whakatupunga, ko hai na hanga triggers ai ki tamasi. He says he was very young. I think he was 8 years old. E ne sio koe he mea. Aia koe ne sio koe no mata. Ai koe external triggers ia. Aia koe sio koe no mata. Curious e tamasi ke fukato. It looks suspicious to him. Then they open up. And when he opened it up, he saw a bundle of stuff. Os lave I he atamai. And it sticks here. He's gonna go back. Hamene hoko. Na mau mai e pehe kau tama. Ai ki tamasi I. Osi wesia ai atamai o e tamasi ko ini when he was 8. So, ki he whakalao, pero whoever, you know, ki he fonuani, the judge will look at it. Ki time na si maua ia. Tau walu. Te ke tala mai ko tau walu o whakapoto-poto, ko osi tonu ke ne ilo e mea ke ne whai. Do you know how much pain and trouble na suffer pia na wesia atamai o Nuve he ne ke tau walu? That's scary. Ai e taim Lahi, ku tau hingano matu'a, I he e tau ngaahi whakataha whakalotu. Tau o whakataha, tau o ako hiwa. And I think o totonu ke tau manatu. Mantu'i ko e fanau ko tofi ai na mai eiki. He was saying tau walu. Ko tau walu tau kei ino seni tau kei. Lere noa ia holo. Hau pea tata mai ko fo ilore. Ko mantu'i na wako whengere ia. I went to school. Ko talo tupu alko hingere ia. Taimi na efu wau kuawao. Seko. He taimi ako teke nofo. I taimi nimi ko nofo i atu fituko ia. Ko ne haka puka taha wā tā lunch ko mau lunch o mau. Klosi at ko mau. Ke fu ulu kuawa. He tafa aki. Kai kuawa. Ko mene tara mai ka te huk whae. Ta mai whewhine koe na ne ohi au ko lea. Ta mai lea. Tapu ke alo tori kuawa he apo seko. Pea ka kore atu hata masi I pe ui atu hata ka koe. Ka hufo I lore ke kai. Tapu pea tapu ke alo ki ai. Now mana tu ia e au. But I was just a little girl. I was 5 years old, I think. He time ko ia pau tau ono. Tau ono ko was alu. Tau fituen.
Ai tau fitu, ko sa tahi polo uto mai ko awa o ko hita ko wa o ko alu au. Ne ongo hono tafulu ia pe hanga marea ka te mono ki fo tuhu, fai mai ki fine e ki tapu pe a tapu ke mui mui hataha tene oatu hau ki fo i lore. Pe a tapu ke alu ke he fu ulu akau kona fu vau kona ngere ia ta whake a piako o tori kuawa mo friends. Ha mena e hoko mo tolu kona musio mena tau ngere ia. Koe ngā lulu e fu kua Vahe, ko au e nia ko hiri a ngongo e olonga. Na ilo e rea, hala. Kai pege ilo e rea. He pau na ilo e palu e fisiok te ringa. There are things o wha atala talai whare, ka kumau mana tui, ko pau ke repeat. Sai, te ufoki rewa ki tau walu. Ko tau walu, ko feohi, na e poto, whakapoto i hene tau walu. E kai na kai ke si ilo he ongo matu'a, na e uta, ai ki tamasi i ia, e he ongo tangata, o ave holo. I he lao e fonuani ko osi, konsita ia he whakamau, ha hono ki atamai ne osi wesia pehin tau walo. Aia kono wesia kono atamai, o tu i he weird external triggers ia. Very, very important ke ilo'i ko whē ki tamasi. Ai ko wesia ko he tau walu, kono tau whiha ne tamasi, I don't know how old is he. He carry on with it. O si la vea ke si ko taimi aku ke fatu ai uto. He kua ke tau waono e tamai tangata pa toki pehe he tsainisi ko kakato ai fatu hono fo i atamai. Ai ko na e ko si o ko tamasi he tau walu, and we don't know. Pero hai me ana e whai he kau tangata koe ni, ke ki tamasi i he ange ne lore mo ne askirimi mo ha, pe nanau ai haki me ai, we don't know. Ko kono loloto, o tau kei o lunga pe te tau alpiloto, ko hono whakatu tā maki, na osu e sia pe ki tangata he ene tau walu. Ko hai rewa koe mo au ke ta whakamau. Kei ta whakamau, let the judge deal with it. Ko whatongia oku, ko talatalai whare pe mo share, ke a moutolu aonga, o e ku mahino mo e ku tila mo kakai koe ni sai. Tau whoki mai rewa tau tolu ke uhanga o talatuen. Ko e mamani o e whakalelei atamai o faito'o konatapu, te talatuen ni ai hono lelei. O wai pros and cons o e whakaaongai o e faito'o. Na ak mention pe ki mua. Ko hono lelei, o ku faito'o aki tau tolu. Ka koe ngaahi faito'o ko o tu whaki holo, o kona ia, pe o kovia pa tae whakalao ia. Ko ngaahi faito'o ko o whakalao, ai ku o swakafo i akau. He koe fwoi ni pe mai, te kei whangai faito'o konatapu, no. E ni fwoi akau, ko hawhainga fwoi akau pe. Au ke tau tapaka, ko koe ni ko tini ai. Koe kofi ko kefini ia. A lot. Ko inu ko lahi kofi, even the hot chocolate o lahi kefini ai. O fere, te tau wako ki ai mahalo te tau talanoa ka taimi, ka ko tau talanoa noa ia around. Ko aia ko whenga pe, ke ilo'i. O ku fere a mea. O wai ngahi ipu ko e ngahi ha. Ngahi inu, tau inu. Ku whatonga e koe monster, ko energy drink. O ku iai alcoholo, i he mea koe ia pe, aku lahi pe seti ai, ko hinga o ke hai pae, taim ko ke la ia pa ngau po uri ai. Wha me u mea koe heka lahi o inu ia, o ku affecti ai koe. Pa koe ke ilo koe, tau whok peke tau walu, kono ki foi uto ke whenga ke whatu. Pena, kai ke ilo he matu'a ku oswesia ulu ia Nuve. He was very young. Tau walu. Aia, koe ne tau alu ana koe tau tau whi askirimi nane kai, nana iai haki me faito'o ia ne o si amohi ai, ke unga e ku tokoni le vai ke whahai he pa ke ne tala rewa. Mo mantu ne tala mai tapu ke tala ka taha. Foi ko ngai pere ngestaha. Ko hau koe ki tamsi o tau taha ka te au, he ngawe, hau ke tau taha, aku tau wanima, Whaka ofa. Ke siwa tu peo ka pau ko oreka, na ake i whē. Taimi ni ihi, o tau nofo pila toi api, me tau whanau, o kai tau ilo tau tolu,
o klotonga iai pe fu te volo iai whare. Ai ko mea ko tokanga ki ai. Ko pere ngesi ia he sio he atamai o tamani. Na os we sia pe ia very young. Sai. Ko e mea ente ke whakatokanga ai. Ke ki talanoa te hena tula o hataha. O fuu. Ko kakai ko taimi ko mawai ko e he atiksini. Pe ko taha ko ku we sia au pito ia e faito'o konatapu. Te ke aonga ile te ke sio lewa ke u ingo ke u ulunganga ko ini. Le ulawa tu pepa te ke sio lewa ke. Koe kakai koe ni, kakai poto, Kakai poto. Olo poto, kakai olo poto. Mos fanongo wai toko taha ko nia, wai tahine ko nia, o kune share, and she shared, and I wish I can meet with Nia. I like it. That when they share and Nia, I an experience ko ne. And if I aonga I koe, I faito'o konatapu ko unga lahi ne alo ki tonga, tipo ta ki tonga, Ai ko Nia, ko Nuve, pa ako toko lahi, pia ko usio pa family, ai mea koe addiction, Ai fere, ai kona pe mo I fiha whahinga faito'o pe. Sai, ko katoe o nganga ko ia, ko whaanga e faito'o konatapu. O te ke sio maama ape o pehe ko ifi pe whetapaka o affect. Ko ngahi ko vieni, pe ko ngahi ulunganga ni o hataha o faito'o konatapu. Ko taha o poto o lo poto. Poto he rea, ngaue'ilo lelei pe a rea ke sa iai, pati nau whaanga e rea ko ia. O ku nau loi lahi au pite taimi. Ko taimi ko te efihia mahaki ko ia. O ku te whaanga e rewa loi. Te loi mio I te here he taimi lahi. Ko kakai ko e nina os mentionat ki mo a kakai whaakai. Ko hano hinga. O ku hanga, manatu ina tautano ke mikare ko he uto hono release ki mua, ke he frontal lobe, ke faiako decision, and you make poor decision because you are already what? Ko ke o se hanga e koe o put in e faito'o ko hoto sino, o kai ke whia mau he sino, ko lotonga no mola sino, hanga e koe put in e faito'o, mea rewa tala faito'o ia ke uto ma neave, tahe neave ke uto, release mai u faito'o ai u ke mikare ko na, ko he ngā ke uwhia ma upe, pa ke to katakata ka mo he ia, ko no uhi ngā koe ha. Unnecessary need ke ave ke, ko ngā koe use koe whaito'o. Koe kakai, pa ke sio ke nau lanu, liriu ho nau lanu, hange nau uri, nau uri, look dirty. Ua, koe kakai wha mohe. Koe nau manatui, koe os koe ke mikare hano whituku mai ke frontal lobe, ka mea hoko. He ia po ne mate pe. Mate kona, au tau iko mate kona. Mate pe, ai pe ia, o se ahon mahalo en ia mohe au ka pong ke mohe pe ia. Patau pe tau toku hapolo pare, ma of course, he puke, mahaki ia. Koe mahaki ia atamai, o ku te uraki wesia hoto sino, mahaki whakai utu a sino, patau hoko lewa ki ai atamai, whakauto. Ai koe kakai, tēnau mohe. Sai. Ko kakai ko ia taimi nihi kakai whapupu akalahi. He kai ke nau lawa nau tolu o to e whaiha ngāue o nau whakapiko piko. Ko ngā ko ia. Unau mohe whakinau topu unau ando ke haiwi a more iwi. He ko short time. Ko palo panema. Ko whangai ko whaito'o konatapu. It's a short time. Ko o ku hao peo whakanonga kita. Ko hinga whukia o alugai ni ito Lahi. Ko ngā koe hangeha ki sotia malu I ke whakanonga ki ai ene loto mamahi. Mo ene hai sia. Mo ene ue sia. Pea ni whaonga ia. O kare ke toi fanongo ia ka taha mo tafulu. Mo lavea hono loto. Mo pila ke totonu. Ka koe kakai ko ia kakai. Pa ku nau loi rewa. Te nau kapa unau ngāue pa anga. Pe nau ngā kampani. Ka nau miss out te nau ngāue a lot. Nau kamata lewa ke nau tā. Pea ko mea lewa ke whatonga ngā I wha me tā mai. Te ke hoko lewa koe ko enabler. Ai ko koe ia o ku ke hange o ke toe hoko pe koe ko toko taha o ku ke whaai a ene puke. Whaata mai. Ko ngā koe ni whaito'o konatapu. Ai ke te ku ate ki whakatātā. Tau pehepe, na alu hok foha. Tau pehe, I'm giving you an example. O koe gā taha. If mariwana hek whanau. Ka te utāratu. Mahal ko ta ilo pe. Ka ko apa una os vai pe ko tu una os fa tomala. Ka ko tau pe tau te atu ne foi fatata ko ni. Na tau pe he ko to ta ko ni na ni use tau no kam Nuve. Ika never mind no. Tau no pe tau pe ne ha to ta ko ni.
na e hauia ke aluki he hauia ku tau pepe au tansi I ta mai mami ko au langa ku lo o ku ia o te uta te ke tatu he ngā we o si ilo ile rei pe e mami ko tamasi I na e hau mate kona he o kona o fanongo ha me ko ko fa e mo tamai ko natula ia pe ko via o to ta ko natula faito'o tama ko faito'o na pa me ko to ko telefonio ha o ta malo lelei ka tak fa more ko ki tatu peni ko po aki atu hok foha he e ki tamasi I ko hok foha fo ngaue'anga ya mo tolu ka ko tatu pe talatu ko no pu ke lahi pe na ha o pe ku fenga ta ia ke lava to ngaue'anga to o ka pong ke to ta o kui ko enabler ko nga ko ke ha lo tonga pe ko ene matalava ene malava lelei alo ngaue'anga o ke ai ko ke o malava o ngaue'anga ko natula ai ku hareva uesia influence leva e to tafa to konatapu a ko fa e me tamai ko tu fefine pe ko to ko ua ke kau mo ko he ha kau aloi ai pe ko o ku ke hanga o toi insight pe instigate ataha ko ia o fa ai mo lahi ko ia he lao he me ko ia he ko vai ai so ko to taha ko faito konatapu o natula pe how many tickets o ku ke ma o fa uri ke sia to ke tika ka me ka whakarere ko to taha ko faito konatapu ko to taha ia o fa mau lao to taha faito konatapu ko no natula ko e tama ita Vahevahe ita nge ko gane hae mamani hae hifulangi mo mamani ita pe ko mana wasi hoko ia I he tau nofo I tonga manatu o ku tau ta like I said te whaka mea pango ia he tau whai u ulunganga ko ia ko e kakai ta ko e kakai ta kakai ita whakamalo kau pea very easy, you know, very tempered. Ai ko to taha ko o ku faito'o konatapu to taha ita. Ai o fa fe ma leva na tol ke ave ke fa lelei ko ke train na tol ke anger management therapies, Ai ko to fai pe me ko ya. Ko to taha ita, Ko to taha o ku na kai fili taimi. Ai to taha ko me. Pa ko taimi ko na fu pa o Lahi ai faito'o ko ni to ilo'ilo lelei taimi I na kai to ha me a ke me mafu ko ni na ilendo mafu ai ko faito'o konatapu ko natula loi Lahi tene uesia ko mami mo teti ke loi kiai maana pe a taimi ni ihi ku tau hoko ai pe tau he urea whaka atamai lelei tau hoko ai pe ko ha ko e kau mau faito'o konatapu ne ngo ko ke tau whaanga I ka ku ke skau ko ai ko no nga he ku ke insight e ko pa ke hanga pe ko popo ko nga te ke loi mo ko o fai e ko natula ko o fai to taha ko ia ko e taha ko ia ko taha ko faito'o konatapu ko taha o ku kai fakai ko tem no pe ku ke ha kai wale pe te huma kai wange ata ko na lele malafoni pe hikiki to ha pia kai ai ton ke tau whakatoka nga I au pito. Pea, ke kakai ko ia, I'm going to say this to you guys, but you are to inside. Ka pau te ke sio atu, ko kakai ko ia e alu ia wau ka taimi, o ku nauha, ai ku nauha, ko e nau psychosis, ai ko ne alu ia ko ai mamani o taha ko ia o liliu ia o ha. Liliu ia sio ia ka ngai me au ko ke ha, ma usia I hono atamai. Okay, ko me e tau sio atu it's not really there, but it is there in their world, okay? But white time lost and now that was ilope that was lost in our consciousness. Okay, can now focus. Ko kakai ko ya, okay, can now focus. O now hange hata ko ADHD, Okay, can now focus. O ku loss of confidence. Okay, ke bore a enau ha. Enau confidence enau tol, O ku now overreact ke me alai. O ku kapau ki mea ton ke you know, hango pehe. Ai taha ko ia. O ku now confuse he taimi ni I. O
oku nau overreact ki a whainga me ange, and like I said, ka ki I whaeta whapopoto, pero oku I tapa, ke whatonga e taha ko ia, shut up, don't talk to me like that. No, don't. Ko taha ko ia. Oku ko as ilo, ko taha ko ia, there's something wrong. Pero kai ke ifi, ka mahalo he's a second smoker. Oku nanamu, ne mihi e ia, manama e kakai ko ia. O ko taha ko ia ku irritate vave, hange ko ha tau rea whatonga ki ai mita tau pima I ta vave, ka ku hanga matariri vave, wai ni lawa take her jokes. Ai tō taha ko ku. Paka tō taha ko ia ene appearance o kone oksino, tupu e sino o tupu ia vave. Pea o ku ke give up, o koe ke toi lata koe ke whakamaa. Taimi ko ku ke ma oi faito'o konatapu, ke whakapiko piko. Whapiko e taimi Lahi. Oku taimi koe e peatu e kamata ke talata ataha ka koe. Oh, you will start telling, people will start telling you that you look tired and you are no longer having that healthy look. Taimi ni iho ke offended, ke offensive easily. Aia koe ke loss of control, ko hingai o tau lelei mai he tau whakauri, Lahi o tiki te ke loss of control. Ai ko kakai eni o kunau ha, o kunau faito'o konatapu, kunau faito'o konatapu nau hango Nuve, o nau ha'u o ha, admit o kunau powerless, ki he atik sini, pe o kunau atik. Pea o kunau wifi, pea o kunau frontline, pea o kou ilo ai kakai koe o kunau pure he drugs. Ai ko kakai koe ni, sai, ai a koe stage ko uia tamasi I, o ku osi ready ia ki he change. Ai o ku pre, ai o ku mateu teu ia ke matu'a liliu au fu. A Nuve. Ai a koe taimi e taimi ni ihi rewa, ai a koe sainia o hataha o ku ready ki treatment. Ai a koe ne pehe koe kakai hango Nuve o ku mau hurry up rewa mau tolo o bring him in pe mau treatment. Pero taimi koe fai treatment ni o wako rewa nau tolo. Ki he fononga kehe. Hono mapulei, mohono matatari a ngaahi craving, go triggers, go cues, go links, and vulnerabilities, and those are the symptoms mo ngai functionia o kakai o kunau faito'o konatapu. Ihe pehe o ko whehai fo irea ko whakaao whamamata kia po ni pau os ko fuoloa pa te tau talanoa hoko. Ko wherea ko relapse, relapse. Ai ko relapse ko hataha o kange ko Nuve o hao admiti pa tau pehe pea kai ke toi ifi, kai toi inu. O vale pe ai a hao rewa, ai a into the treatment. Ko lo tonga te paine mea te shot ki ta ka Nuve. Ko to hifi mai ta ko koe pene ki fo me anhano a pi mihi pe yai. Ai o kui rewa ia koe ha o ku kei o te gea ye fu ready ia. Ai a ko Nuve rewa ia tau pehe o sa uia ka mau kia o whalerei atamai. Pea no tonga ni whalerei atamai ko toi ha. Ko toi relapse ia. Ai ko relapse o ku ia i he AA, porque Alcoholic Anonymous, kakai koe o ku alcoholica, o ku ia go bud. Ai a koe ha, building up to drink. Ai ko building up to drink, ai ko build up. Ai ko bottle up things. E kai ke ne lava e so lova right away. Ai a pekono ai e taha ko relapse means more than one. More than just going back. Ai ko te go back ia o toi inu mo toi ifi. It's using alcohol or other drugs. Ai ko relapse is a process of getting ready to pick up and use again. Ai a koe tau pehepe i he AA koe bud up. Ai ko bud ko build up to drink. Ai a ko hono hinga te to e to. O koe ke te kei sai ai pe. Ai ko sio koe ke tamasi I. Koe whakewha treatment ia mo whanua I tonga. Koe mea hoko, koe nesi I hao peo admiti, pea hao whenga ke vent, ke whenga I whakalerei I ene action ni. Pea ne o mai mo ne u information, that's his stories. We don't say no. I don't know how to say, what to say. That's the judge and that's what they have to deal. But to me, Tonga should be proud and should be thankful wa taha pehe ke mou puke atu, e ka polisi o whakaongai, ke mou hanga o whakalerei I aki, ai mea aku hoko. Ai ape o ku kone talanoa, that's his story.
Ka koe mea ko whemau, te mo sio lewa ki ai, e kai ki aha tahaya ke ne whaha treatment, ko meu whakamamahi mo whakalolo mai, koe ki aha tahaya ke ne whai whakalelei. He koe substance abuse disorder, it's more like a chronic disease. It is just like I told you guys, suka, koe toto maalunga, koe ATC, koe cancer. It's treated like that, he? Aya koe recovering chemically, o fie mauia ke iai ha polokalama. Polokalama ne taha te tau lava pia whai online. Ka o fufia mau he neonga ho tau kei, woho o tau pehe wai ni iko fanongo nau koe kakai poto mo nau ako. Ka o kai ke certified pa o kai ke ako taftaha pe ki ono whai whakalelei whakatamai. Te te rune e koe kakai koe ia. Moho ngahi information mo yanga ho whonga. He koe whonga hono ako i nau tolo. Pe ihene pehe, o ko fie whaasa ia mau pe, ke iloi, you have to remember ai taha koe o ku faito'o konatapu, ko nau ngahi natula ena nau os oatu. He? Te nau kamata, return to denial. Ai nau foki o ha. O toi whakaikai i ka pau, tau pehe na ke sio atu pe ki ai na ifi. Tau pehe, na ke sio atu pe na mihi mai pe na ifi pe ku, na huhu. Ko eke toi ki ai e homo mahnu foi mata ana e pe mai. Si, ko ke fasa sere, he naka ke wi no, naka ke wi fia. No, you're just crazy. You just, and I see it. E taimi ni o si o awi ai, taimi ni he fanau. Pa fa pet, excuse me. E whare nei na ke kau mo ko ia he mihi me marijuana ko ke anga i pehe ai. You have to be careful too. O ko taimi ni tau pehen pe tau fanau nau tika mo nau sai. Lai ngau te no follow pe me monsters inside your own house. Li liu ho nau fotunga nau sino. Peak nau blow up. Koe mea ike, ai denial, koe kakai koe nau faito'o konatapu, kou talatu. Koe kakai denial mo very offensive very easily. Aia koe taimi ko nau hawai nau tolo ki he faito'o ke whalerei atamai, o kuiai rewa ai fo i ilo'anga ia o kita, koe whaiwharei, pe koe tōta whalerei atamai, o si fit ini lewa kita he mamani ko ya, but te utalange au kai, everything is okay. Okay? Everything is okay. Aya, tempo te whenga, aya ko ngahi ako ia, mo ngahi whonga ia o whema uia ke te ako koe ki ai, he kai, te talanoa noa ia ke kakai ko ia, te toi hoko kita ia ko instigator, pe koe whaka ai ke nau toi whokio use. Aya, pere ngesi au pito pe ako o whalahi ki tonga. He ko sio atu, koe hoko mai e umea koe ni, o koe ke tau ilo tau tolu pe koe hae mea whai. Aia, neonga, wai toke tā, wai nesi, wai kau matike tika, kau mau matai tohi. Te tau poto, ka pauna kai ke ako koe ki ai. You are going to be an instigator, pe te ke toi e fia mo koe lao, he ko mea au e whai, wai ke ilo koe mea ke whai, he ko ngā koe mea whai. Te ke ai ko toko taha koe te puke pia mahaki i hano atamai. So there's a certain way, and there's a certain strategies ke whakaaongai. I he talanoa ko ia ko tui, te tau toi talanoa Lahi ange, ke face tu pe koe ha ai whonga hoko. He koe, aia koe defensive koe atoko taha o ku use. I'm telling you, koe hau he whaka o wha, e te sio atu pe o kulan pulu mai hono ngutu, mo hono lipstick o kulan pulu, o hune kei tala mai pe ia, no, my lipstick is red. O mo sio koe natula kakai koe au nau natula pe. O ku i kai ke nau lava nau tolo whaatari, ha lea atu pe ko hatokoni, pe aku nau wawe ki he ita pe ako uhinga ia, o ku hoko ai ulunganga palaku e ni ihi o fatu e faito'o konatapu, ai aku mo os fanongo he talanoa a Nuve, o ku asi ai e me ako i ha. Nau whaanga e kaureka, o ku nau hanga o ha, aonga i, o whakamamahi whakamolare, pe a mo anga maa ai whiki whanau. Koe konga ia, kua futo tu apa ku palaku au pito ia i tonga. Koe ku first time koe ku whihanga ngai mga ue koe no ku whai, o ko ta utu he ta whaake taha, na aku tangi au, i he mei weke kakato he whoki toto whoki kawe.
Ko he ngāhi ko pau ke utoa, a ko iau ke matatari, ke utau kei pia wanga, ki he mamani ko eni o faifekau atamai, he te fanongo, ki he talanoa koe no fai pa Nuve, o kune fai I he online ni, ko utalanoa ko ia, o ku maka ia hoku sinomo hoku te ringa. E ku te fanongo, ki he palaku, mo maulalo taha, o te fanongi ai. Ka koe hamea koko, koe whakalelei ia o atamai, oku na anau whai e hia palaku ko ia, koe ngā koe ha, oku mahaki ia. It's a disorder, and it's a sickness that we need to heal and we need to cure. You might be a doctor, you might be a nurse, and you might be an educator. Ka pau ke training koe ke whai ngā we ko ia, te ke whakalaweai, lahi koe atamai, o kakai ko ia. I hene pehe ko fanongo, I hene talanoa, ke whangita maiki, o ku kau. Kona o ngā koe ha? Ki fo I lore, ai ki me I pinch, o paanga walu noa. Paanga walu noa USA. Ke ki me I mea pehe, whao he ki sip loka vale, pea aire vaia, o ave ke whangi papi, ke nau alu o ha. O tiriva. Pa oatu lewa su for all, mo lipstick for all, mo lore, mo paanga. Paanga vave, it's the fast money. He ko ilo ko mea turn in lahi ai to tupu, I he fonua ko eni, ko nga it's fast money, ko tem ko nau hala sirini now get into it. Ai a koe mea eko, ko tokanga ki ai ke tau whakai ehi, pea ko tui, ko tāri atu ngahi feohi, ma ngahi talawhiri, na nau eke mai, what's my perception? Ko perception na aku eni, ko whamatala tu, ko whamatala pēu, e ku mea koe aku, o ko whiwhia no whai mo ilo'i. Ko let the judge be the judge, let the cops do their job, and let Nuve tell his story, that's his story. Pea ko au, ko ksio atu koa aku tō taha whakalelei atamai, pea moe therapist, pea moe counselor, pa te ulawa o pehe, tuanga pia ki ai ke tell his story, that's his story. Se ke tawa tutoro to ha, li liu ene perspective, pe ko ene perception. Ko koe e li liu, ko fanongo koe tau tolu koe o ku lavea, te tau lavea tau tolu koe ngahe ko tau tolu ia me tuhu I mai. But that's his story. Koe mea ke whakatoko ngā I, oa te ke hanga e koe o tau tea I koe. Ko talanoa a Nuve. That's Nuve's stories and that's his stories. It's sad to hear the stories, but sometimes the truth has to come out. Okay? Ko taimi ko wiri ngai toko taha koe o kue sia he faito'o konatapu, fakapo, fakaofa au pito, koe ni hao vent online, koe ke hataha ke ne tokoni whakalelei ki ai tonga. Ko mera vai fai, if I were you guys, o mo fanonga mai me pureanga, mo puke mai. Ko fonga, pe ko taimia te mo puke mai, listen to his stories. He ko ene perception o kune hanga liriu, mo manatui na lavea pe uto e tamasi ino tau walu. Tau walu. Ko ne, according pe tonu e klau, pe ko hala, ka ko e whanongo ina e kei sii, na e si oai. And you never know, na e sii lavea pe no uto ona kei sii. Okay? Pea ko ilo I he tau ngahi culture he lotu, koe ki tamasi o disobedient child. Nope. Let me say this, in the eyes of the Lord, we are all his children. Remember, he loves us. He cares for us. And despite what our mistake is, he's there with an open hand to help you. Ko whanua tui o tuatonga, and we have a supreme power. And I always like to say that prayer, the anonymous prayer of the alcoholics. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. He ikai ke tauto liliu, a talanoa a Nuve. He has his story. You just have to accept. He mentioned some of our names on it. That's his story. Okay? Number 2, the courage to change the things I can. Ke tau mau, ai loto lahi, mo loto toa. Ke tau liliu e tau tolu, ai mea au tau lava o liliu. Ai au mahalo ton ke tau liliu e tau wanga whai. Liliu e tau fonga, tau fanongo pe. O ala vea tau loto. If it happens, tough luck, it's a choice for you to be offended. Ko e filia a au, ke la vea ho loto.
let his story go, because pea kia te awia hek siat koe aku hok mamani I ngaue ko fai, o koe ke ngari kovia hatahaya, I hanga uksio. Ea mahalo he whakala, me ea ai lao ke ni to kanga vete. Kia te awia, he's sick. He has a sick mind. He's still under withdrawal too. Eh? O I he stage ya ko ia whenga ke, okay, pre-beia. Okay, pre-contemplating e tamaya. O te kei ke whai hano whakalelei pe hano faito'o ia ona. He's still sick. He is very sick. Mentally, very ill here. And it's a blessing ke tau fanongo ki ai o kone hanga o share pe ne hanga vete mai a ene palo pale ma whikau ake me faito'o konatapu. Koe palo pale ma o vete mai e palo pale ma o kulotonga iai pe tau palo pale ma te whonua ki tau lautolo o solowa he koe ke hata haia ke ne whai ngā ue ko ia. Ai whakalelei ma tokoni ka Nuve ke ne ilo fonga totonu. As a mandatory reporter ko ne whanongo koe kia a mere mo pita mo sione o aso na hingoa, it offended them. Okay? Me a pango, kono ngā ku hoko a ene fie mo ui, mo ene fie whakairi hono uto ke mo ui lelei, ke ne si hau o vete, pia ne admiti I he kakai, pia moe social media, ka e hala mai ai a he power, ke ne take over. Which is, to me, o kai whakia te awia, like I said, o ko ngaue'anga kakai ko ia, o ko kei, I welcome them. Pau koe fononga ia, e whaia e whakalelei, o e atamai, it can happen. And I think the good thing about Nuve, was pe me pea Nuve, I'm willing to take. Koe mea ko whia ma o whakamamahi taha, koe ta wala tu koe o ha, ko o throw koe maka. Tono e maka, tau whakaahu, ko koe ki whia mau ki tau judgmental. Koe whia mau ki tau whakamau, we are not the judge. The judge will do his part. You and I help and promote and support. Ai ko ta whatongia, koe tokoni, pia mo whakamaama pe, ke tau ilo'ilo, o whia mau ke tau ha, whepopou aki. Koe ene story, that's his stories. I have no perception on that. Koe ngā, koe perception a aku is totally different. Pea kai ke tau mahino ta tau tolu, because I'm actually doing the whakalelei atamai. Ai koe mea ko whia mau ke tau mahino I, koe mea lelei, a e tau sio ke tau mahino I, a e taha puke. Te whokirewa ke maha ke taha. Oe maha ke taha o ko whia talanoa ki ai, koe maha ki koe ni, koe kauti. Te tānoa ke kauti he koe mea ko totonu family. Mo arthritis. Ko tau tānoa koe he kauti, ko pea tu koe nko au o ko arthritis. Kulanga hau whai koe, taime ni hike o ni mau loka. Ko hoku maari o kauti. Langa, wano faito'o. Ko anu kwhene maha ki tala pa mau faito'o. Sai, tau whokirewa ke substance abuse disorder. Ke he mahaki, mo mahaki o faito'o. Konatapu, peka mahaki o uto. O ku os anwa Nuve, o talatala, o wahataha kune faito'o, pe wahato ke taha nge ke alkono mai feakau arthritis I, mo kauti I kai, ko tu te ki ai. Hika tamasi o he contemplate pe. O teke area treatment. But the time go heke treatment, it's totally different. So, to me, whaka-ofa au pito, e tu toko ta. Koe mea ko whamanawasi au ki ai, he ku. Koe mea ea ko sio ke whonuani, ko whonua te mokalati. The voice of the people have to be heard. A voice o tangata, fie mbo ui, o fie mau ke ha, ke fanongo. E taime ni ihe e tauongo I o kovi ka tau tolu, e kau kovi ka au, he o mau hingoa. Mana tu e mau pe, ko tau kei tangata. Kia te awia, kia mou tolu konu whanonga mo hingoa, just ignore it. Koe, ai mei ke he koe ongo, koe me aia o, e ongo, te tau ongo, ngā liware. But you, koe talanoa ia Nuve, that's his story. Like I said, e ue si ai ni ihi e nau whanongi ai.
Ka taimi ko whalere ia ho atamai pa te ha oe ke te whaakon ke tuat mo kumota mo au. Te ke sio ko i whatawaaki ke he pa te ke te mahino i ange mea ko hingati ai. He kai ke fu mahino ia ke a A, B, C, pia moti, ko no hinga, he kui kai ke ako i mautol, pa kai ke ako i tautol ki ai. I ene pehe, o kuo fie mau ke tau iloi. O ku pere ngesi au pito. Ke tau mau, ai ngai whakamatala koe ni fresh me he ngutu o e tama koe o atiki. Koe fo i whehu i. Koe iai nai hataha, koe ne tokoni, ke ave ki whare mahaki, pe totonu ke ahane fo i akau, ke folo, kai, konu ngā hei tau tui tau tolu koe tama whaihia. He? O kai ke tau lota tolu ke tau tui te tama, ke tama mafu, pe koe tama o sukalahi, pe koe tama o toto maolunga. He koe ngā koe ke kau i he lau ho tau pure anga, koe mahaki. Koe mahaki. Koe fu mahaki ia oku lahi au pito. Pea oku mafola ia i mamani, pea koe mahaki ia oku wawetaha ene mafola he kuongani. Te whakatu o tā make huma e kokeini, te huma me opioidi. Koe mahaki ia, it's a crisis. Pako taimi ko oku crisis a ia i mamani, i Amerika Lahini, oku tau peherewa, salute ki ha tangata oku hau, o admiti a ene whai kovi mo ene frontline mo ene umea koia. Neongo oku whakalamea ki hani ihi, nau he aki he tamaho nau hingoa, pea pere nges ke aonga hingoa. He, like I said, koe mea ia a lao, ka pau ke whia alu ke lao, koe mea lao. Mea whakamau. Ka waha lao a tonga, pe o kou tau toki whau peha lao, ko hono uhi ngā ke whakalelei i aki, mo whakangalelei i aki tau tolu. Kou tui e whau e lao, e kakai, hange koe kau toke tā, hange ko hataha, hange ko au, ku i he mala e ko ia. Ka upi kai ke whau noa ia, peha ataha o kuako, ne mau toke tā, pea mau, maa a, pea nau tuuha ke whau ha lao. Ko lao he whahai ko ia ke whaliri atamai o ku kau ai kau me tikolo, pe ku kau ai me kakai o nau certify mo nau batu aki ako ke ta whaaki ko ia. Ko konga ko wirifia ki ai, he ko tui o pere ngesi au pito, ke tau si itokanga i kakai ko eni o ku the unknown. Kakai o kai haleo, ko tama o ku come up. Pea o ko sio he platform of social media, everybody comes in and share what they think, and that's good. Ka ko tokanga au ke he toko taha, ke tuu koe toko taha. Mana tui ke ha helo e tuu toko taha. He needs supporters. Kui iai nai hataha, ko ne whakatoka ngai, ai mahaki o kue sia e tangatani. Kui ai hatoke tā, ko ne ave, ko whea mapa poloka, ko whea a kautoke tā, kui ai naha poloka lama ko whatu, ke si toko nii, a tau kakai, tau te whito e tau fanau mo tau tō tupu. Ko ngahi ulunganga, eni ko usla watu, ai ulunganga, pe ko ngahi simptomu ia o ku asimataha, o ku faito'o konatapu. Mahalo, te tau ki lepa he ko fuoloa po uri, ka te tau tok talanoa hoko, ki he ngaahi mea o totonu ke tau sio ke ai i hataha o faito'o konatapu. O ko ofalahe ka mō tolu, pea ko tui pe, te mō hoko ko kakai lelei yange i he apungpungi. Neongo e tau ngahi whihala ki, pea ko ofeina kakai o tau whau e ngahi community. Ko tau palopare mai ia ko wha mai kina mau peke u lawe ai, he wha free choose, free of speech, he wha lea. E hanga pehe tō ngā o fusi e tō ngā ki lalo. Ko ase kata, te ha good, ko sa i au he upulo kalama lahi. O ko sia he upulo kalama lahi ka o ku pere ngesi au pito. Ko hame o peke tau teke ai ngā ue o whaihataha. O ne fotu ha community. O ku koe kuangani ke tau ngā whakataha. Ka i kai tonga, te tau moua tau he tau lau, me tau kape, me tau taaki. Ka e mo maratui, ko ne tropu pe kilo e taha, i niu toua, koe ki konga sio, ki lahi koe pangavalu noa ia hene. Ki lahi koe, sio? Ko ne tropu pe kilo taha i niu toua, ku wau i ki hatafu. O ko lere hua walu, ke ki hawheitu o whai ngawe. O ko lere am hapirisone ki hapirisone. Hua walu.
te uli tau pehe. Ko hawa walu ko ia, ko e fu lau mai le fia. Ka ko tonga mahalu hafoua pe me niu tō ua pe hoa taha te os auha. O tiri vai pe ia auha he Nuve, le ake Nuve ke mooni. O ka pau ko ki foi mea ko ia panga walu noa hene. O fiha no whakatau i tonga. Hange ka te au asi he ene talanoa. Koe whake ufu alua o fanongo o koe alat pe ko feunga mo foi mea ko ai hake ko fie malolo me ngaue'anga fanonga I listen to it. Wai mea taha asi he ne Lahi o koe kakai muli, and I'm telling you, mo mana tu ya fufunuani ko te ta taha pe he whaha i koe ni. You get a green card. O koe green card i koe ho visa ho no fua pepa, no fo he ni. Koe green card i koe ho o kaati whakameti kala ia, o koe fua ke alu o mai ake ha o faito'o ha o marijuana. Papa do alpa ko alu al mahi green card. Wala mai hene ke mihi pepa puhi. O koe fua ia. O koe fua fuloko me ai ha koe marijuana, o nofu kono palparema pe marijuana, o fua loa ane nofo he sino. Pa te toki alo tu umama o pe tu uofi. O release o nofo ia me aho e talanoa. E sino. Whai ngā tae ke digest ia e sino, he elemeniti pe o kani e sino. Pa ku nofo to sino lau aho. Ka koe kakai ko anko os whakalawat ani nai te toku rewind e koe whirimi o fanonga. Koe kakai ko ia, koe palaparema pe marijuana, ka ki sayang e marijuana ia. O ne whakanonga, ka koe short time, i he time no. Mahino? O wai te tau toki lave, te uhanga lave, whakataha ke ngoe kongkonga, te tāno whakatonga ti hena kongkonga o ngāue ai ngahi faito'o ke heke. Mahalo. Te toki I did a lot of time for that, you know. But wai ke whembau ke pula ke amotolu ke uha o Lahi atu o talat. No, you are not the boss of me. I'm the boss of myself. And I do my life at any time I need to do so. But when ito Lahi nau kore mai ke ukau atu no, o ko support pe awa Nuve online, pa ko support pe apure'anga online, pe ako ofa Lahi atu o hena atu, si I whare tu'i, whare haue'aki, ma whare o laware. Tau ke I tonga pe, o kukai ke ngalo ai fonua ia. Ko ngahi ulunganga fungani ko toa pe, o ko kau au hono promote pa mono ako e fonuani. Ko konga ia hoku e kuako whamatika tika, o ko promote a bilingual and multicultural education. And so that's another field I'm having. O ko fu'fia ma, o ko konga nia hoku atakai ai atiksini, ka ko o ke ata ulunganga whakafonua. Na ngāue mo tangata ko Samuel, tau ilo Vahevahe, Lahi taimi Lahi, eti ene whanki stories, pia mo inscribe for him, pia o ko wako e mea Lahi. Pia koe ke uhinga ia e tau nofo murini, o ko more ulunganga whafonua. O ko popo I ulunganga ko ia. Ka koe mea ko talanoa tu au ki ai ku mai kina mo ku ofeina, ai ki toko taha pe, o ku hau o etmiti. Une menshini tangata ko sone Filipe perengesi, he ko hoku toto ia o oku. Ku tangata ia ko tangata o whakainga, tangata lelei sione. Na amau mo ui mautolu he puha mua a sone Filipe. Ko hoku toto ia ko whae. Ka tau pe hena ta kaua sione, I don't know. Pailoa, na kai ke usio tonu awai. Ka koe talanoa koe ki tama, o te whanong ki ai, mahalo pe, o mo oni, but that's Nuve stories. Aia koe kusio atu, koe drugs iana o si itonga pe ia. Na tau tupak pe tau sio hifo hifi marila, ko tau tui whakakai na itonga pe mai, koe drugs ia. Folo ta e whakalao e panatolo, mono pasta kai holo, no tufanoa ia holo, koe drugs ia. I ene pe he, o ko fie mao pe ke tau talanoa, ko doi ngā, ko tāno whakatonga pe, ke tau matu'a ke maheno, sai, tau whoki lewa ki api. Ko api ako, mo whai whakalelei a tamai lelei taha pe, ko api. Te unof pe au mo e whanau I wharen, ko nau haupo nau whangi whamiri, mo ta ko nau kato, nau tono, nau kato, Ufu you to check out for but ha go for o fai at pe for whanau, fai at taha pe gong ne au ke mitin for, ne fai. O ko tau check e u kato. Tamini. I'm going to share this experience. Tamini na ufa asio wai massive fa hole kato tamasi e taha e whanau.
Pape, koe hane o ke whaamasi holo ai koe. He? Ai tahe e tamaiki. Pet fai o vale pe pana tokota he tahe whare mahaki ke whaere. Ko tūri mai on ki ua tangata. A ako. O anga pe ke whaere ko nek tam si. Ma uno whataka ko tūri he ako. O ko lao mama whae te whakapaa one ko ni i he api ako. Koe ko taim whakapaa one. Pena aso na reko tiko explosive. Yeah? Carry explosive. Items. Aia o ksio atu kai ko hako no mahino mo kuako. Aia o ka pau na e kai ke Vahevahe e kuhanga o ako e fanau. Na ai me ka mo na wanga popula. He ko carry ai ngai me ako ia huia. Ko fireworks ke fana one pe foi na ko tonga o ko po fananoa ia holo. Ai fanki foi one. Pe o ia ai he parking lot o ba wai o hinga ko e na. Tuli na me ako kana hao pe. Taimi ni he wata ulunganga pe tau tol hangwai ni ku te hala tu kita ki ata hine pe fine motua pe ko ta wala tu kita ia hono hips pe hono mui o ku wi ko sexual harassment ai ko tau talanoa ko ni tau talanoa ke toho tau talanoa ki he tamate hoko ia go sio awai ate tok talanoa fa awi liliki atu ki he ngaahi no nu ako eni mo whakatupu whairifia o marijuana. O faito'o konatapu, he koe marijuana ape. Kako like I said, i he mamani ko ilo'ilo au, sai e marijuana ia. He whangofua ia ki tau whaongai. Kapa uku ke sai ho mohe o ke follow. Ai fo i akau o ngahi me marijuana. Kako marijuana ia koe akau ia o kuha. O ke maupia e koe he street. Ai sel ko he kau kengi. Aia wai rea ke he street, wai rea ke whametiketika, mo profesionale, wai rea whakakengi, pa wai rea whakakaukiti pe. I ene pe he, aua te tau sio ki he whihalaki, ka tau sio ki he lelei koe, e mau me he foi me a koia. Koe hao koe a Nuve, o hao online o admiti ene whihalaki, o tokoni ia, ke pure angatonga, ke whakaawa ai matapa ke moulawa o whaihanga aue, ki he kakai o kunau whetuku tae whakalao. Pea manatui, I'm going to say this. Manatui neongo koe ke te hoko ki tae ko hataha ai marijuana, tau pehe koe ke te ai drugs, o koe ke te kau ki tae, ka ko e te affiliate i he lao heni o ko skau ko ia he kengi po ko kautaha e neimi ko ia pale i polo ko fonuani i he whaahinga kulupu ko ia tau pehehan ko au o ko tonga au he pa ko ia e kau kengi ia o ko e tau pehe ko ta aonga a he ka i la i pa i umahino aia ko ia ko foi hingoa ia Neongo o kai ke ukawa he kengi mo fanongo. Gapa wa ke ukawa he kengi, ka ko ku ki I nephew o oku, pe ko tunga ane, o ku whakatau faito'o ia whakataha mo e kaure ka whetu ko ia. O ko hao ai me he kengi mo kulupu ko ia I kai. O ku neimi au, o ku lei polo au he lau he whetu ko ni. Ko e ta aonga a, ka I la I pa I au. Mahino? Aia, te arholo kita ko toko taha o ku te pehe o te professional o pe ku te ngaue'anga ka o asi ha pule ko ti o ko ta kautaha ia pe ko e kulupu ia o ko affiliate ia I mo au. Sai, ko hono aonga e ku share te talanoa ko ni ko nga he mimi hange ia ko story ko a Nuve. Whaanga e Nuve e ngahi hingoa ko A, B, C, D, E, F, G, mahino? Kai ke kawa e ia pe mosi pe moti ka ia lao e fonuani o ko se kau pe si ia pe moti he affiliate umahino aia ko hono kaume a pe ko hono friend pe ko enetama o kuna fai e na tole unga e ko ia e fihi ai pe a hingo he ke aluko e fihi he lao ka o ke se kau ko ia he o ngongo kovi, ko inga he o ke affiliate koe, mo kulupu ko ia ta aonga a ka I la I pa I, pe ka pau ko A, pe ko P, pe ko C, o F hia, o kai o ke ma ape koe, po kai ke si kau koe, ka ku lavea ho hingoa, o kono nga he o ku ke feohi, pe fe ngaue'aki, pea mo kulupu, pe koe taha koe, o ku whakamatara ki ai a Nuve.
Ai koe mea ke musio ki ai, hono pere ngesi a koe, o ne share his stories, because he oku hu mai ai, ai ngahi mea kehe. Hange ko au, o ko was aspia ho kre ko ti, ko tempe ko te ke ta ia i ho hingoa, i tem ko kumea here ko ti, o ko asia wia o ko aonga a ka ila i pa i. Mahino? E ko hingoa ia, e kau taha whakafufu o ko kau au ki ai. Po koe ke uefi hiau he lao, ka oku osi red flag ia wia ai. Pa time lahi, e ku alu ko to apply ha ku ngau, e ku ta i mai, e kau ai pe ngai fu matala e ko kau. Mahino? Ai ko hinga talanoa atu, ai ke mama, o tau atamai, o wa te tau oho, o tuhu lewa mo whamatala i kai. Ai tau walu, na e la vea e uto e leka. I don't think he's 30s or 20s, I don't know how old is he, ka ko talanoa ki he pere ngesi. Sai, ko a, pe mo pi, pe mo si, ko hona friend, best friend. He nai toko ni a si ki a, ki whakawhaingofua i ene ngāwe. Wai ko taimi koe ko businessi, he, mai ene container moa, container ha. Ai ko mahino ko kate au, pea e si i lawea noa lewa a hingoa o a, pe ko pi, pe ko si, ko no uhi ngā ko ne tokoni. Taimi whako iana kai ke hua mahalo e container ia a, he? Taini mu tau hua. Kau ku hai e upuha, le upuha ku lat me Amerikani. O ko sio ke uhua container. O ku hai i ta ake fariki, o sio ke mea i loto he fariki me vaha ako ya. Ko sfai pea puha, ko tu ya he whaasio atu, o kai ke o surface pe ho mo search a moton. He ko taim ko whaia air search, ko taim ko tono train mauto, mato e, ko tau tano, ko tau ki tano wha polisi, dewa taini. Me train wha tahau me polisi, me sotia. Me kau sotia. Aia, o ko veveho mo search. Ko osi ta aki e whariki o upuha, pe ta aki mo utoko tu'u. Ko osi ta aki e fo i hoko tanga koe o lai playuti, ke lai playute taha, ai ku na hoko ai. Ne mo osai, no, you have a lot of things to do e custom matonga. Tau hakure tau tolu i o lunga pe, teke tau wa toto deep down into the roots. Ko suki he, tau le o tau tolu o lunga i fukahi tahi, ko i tau little deep in the ocean, wai fu wika i ai, wai fu tenifa i lalo kristai. So, ko talanoa te a lot, so where a mea ka, ko e kuanga pe e ku talanoa, ke mousio, ko e mea lelei, kia te au Nuve, o e fo'i. Pea ku mou tolu ko mousi fanongo, o ku e sia mo hingoa, o ku mou ngoi, ta utu whakaukau, pa ke whakakaukau. Why does he talk like this? E si ue sia hingoa, oi ni I lelei, me kakai lelei, me kakai whaofo o fononga, me hou eiki, me matapu, le mo hatahape. O ko o feina e aonga hingoa ko ia. But that's his stories. You have to allow him to vent and share his story. Or else, make up a place ke whai me ai ai whakamatala me ventingi. Ko ngā ke aonga e aonga. He will be a right hand for you guys ke mo use. I ho mohanga ko ai ke mohanga o tā palasia pea whakamana ia. E puri a rewa ai ngahi lelei lahi mo ngahi mea lahi na mo mei mao. Me he ene mea o kwhai. So, o ko ofa lahi atu ki a moutolu, o ko salute ki heni ihi o ko loto toa, ke nau share a e nau use, pea mo e nau mea o whai. Ko e tuunga whai ngata. Tonga, kai ke tau whakalelei I pea tau kamata rewa, whakalere hangahi polo kalama. Pea kou tui lere pea whaka a tau kei. He wai pe kakai, whakatau kei talanoa pe ia ki pros and cons, o drugs. Pea ngata ai. Ko loa pe ke nau ilo, o ku whakatu, tau he mo ilo ke paanga lahi o mawai, that's the pros. Ko no lere ia drugs. Ko no hinga o mai he kakai ki tonga ke maa paanga lahi. Ko au ia ka pamna kai ke mai atamai ko ni, mama ko ni o swolo ek whai ia e au. Ko ngā he ka paanga vave, te umilione au. Ka kono hinga, o ku tau mama ho tau atamai, pa tau ilo'i, te ke tamate ia ni I toko lahi. O whalahi atu ka mōtolu.
tau tatoka mo tatoka. Feonga he ko hela ia. Matu'a ke mo pure ia. I'm the boss. It's my program and it's my life. So I love you all and hope you guys are having a great night. And like I said, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ilo'i keutari beau accept beau ma'u hamalohi keutari a mea he kai piki ulawa lirio. Kai ka mautolu koe na kula vea mohi koa i he behavior, i he stories are Nuve. He already say his stories. Or to have the courage to know that to change, to have the courage to change the things I can. But tau ma'u a loto to'a, kia mautolu koe na si la vea mohingoa. Ma'u a to'a, ke stand your ground and speak up. Stand your ground, poke atu e tamani. Talanoa kia e uhinga ene share his stories. And the last one is most important, is the wisdom. The wisdom. Ai poto mo ilo'ilo. Ke tau ilo'i ai kehe. Kehe tangata koe me tangata koe. Kehe taha uni whakaonga I faito'o konatapu me taha koe ngin whakaonga I. Me he taha koe oku ase mea ngahi symptoms o e faito'o konatapu. Me he taki koe oku ne taki koe angoe lau koe si e tamai he fono. E ne kore ke he no hoa tokon he polisi. Ka ke ka hoko ke tu'unga o te ke tari ha paanga. O te ke whakaonga he totongi I koe, ke turi, ke ua ange kuri ke ne ilo, ue drugs. Hamene hoko, taim no pe ko turi me ngawe. Kono ngā koe a, koe tai whai totonu. Now, if you want to change, okay, we don't live in that world that fits. We don't have to create a world that fit in. We create a world that we can change. Ayako change is the wisdom to know the differences. Why did Nuve tell his stories? Why? Why does he use all these precious names? Why? Maybe this is a good time for tonga ke tau o'ofaki, pa tau ngā unu mai whakatah, ngai community, pure anga, and I'm asking, ko tui ke kau polisi te mo whakaonga. This is a good time. Ke mo whau hapolo kalama, ke whaonga iai, a tangatani. I whetu o ko ngaue'aki, we have professional players. Au ke kau et whaiva, au ke kakai mau nau mea. Nau whaonga I faito'o, koe kakai lelei, kana nau I pirisone. Koe whetu, koe kakai nau he tokalahi nau I whia hau pirisone. Papa o ke e whia lao, koe mea lelei ke o te ke whia. O ke kai hoa kai e tolu, mohe ngā lelei, ape, whalelei atamai, kau he ngahi ako, matai tohi, ako ke mau diploma, pe ko certificate, pe ke ngā aue mo kakai hange ko au, manatu. Tau ngā aue o ko wako I ka koe pea mo ilo, o ku taimia o ku hā sino ai ho tau tonga, I ngai whetu o whaingata. O ko o whalahi atu ka mautolo. O koe ka whetu uenia o kovi ke te hau prisone. O Malo. Koe ke toi mohe whaeo aka ho wae, piko wheho ki tama. Papa ue whihia, te kam o Malo I nautolo. Ko taimi ko whatu tāmaki ai e nautolo mai koe o ha affiliate. Pea nau longo. Koe kakai toko lahi nau rea hange ko Nuve. Pea okay. Waini o tala fokia e tamatei upa hoko pe fokia. I he ufare kumu popula. Ka ko tui lahi. There is a reason why te whitoi tui ai siasi o kou kau ki ai. O mau tui, o totonu ke tau. Popo, ke kau paresten, o ngahi tui, mo lao e fononga. O kou popo wau ke mea lelei kotoa pe. O kou popo e au hataha o kuloto lahi. Ke hau admit a ene whai kovi. Pe au tau si o ka whakato malaya. Ai kau ki lauta ki whaiwes whakafola blau he eiki. I, the Lord, remember no more when you repent of your sin.
Wai lea taha e iki, pe une te pehe. I will forgive whom to forgive, but as of you, you are required to forgive. Monsieur? Wai pepe ki. God grant me the serenity, monsieur. Tui otua. Koe kakai toko lahi na anau ewhihia. Ehe mahaki o faito'o konatapu. Ka oku now turn around o liriu. Pea koe whanuani o ku te liriu kita o make it as a legal business. O maua e te mo oi. Ko mea pea ko manau si aina faifai e whamatala malie koe ni. Pea wiku au o ahaki business pehe. Ka kou ofa lahi at ko mungai fofonga. Ko ofalati at ka mo tolu o ko mo i o tuku hausia. Hange tof pe ko si pa Nuve. Mahalo o ku neongo i o ku lo me kinaia. And that's the time of Mau. Because I once was like him. You know? Ko taimi o ko wongo i ai taimi ihi. Ai pere ngesi e tau hanga bully. When we are bullying people, o tau hanga tāpala sia hani ihi. O koe ke taimi ni ihi pau ke tui e su e toko tāko ia. You have to wear the shoe so you know why that person do such thing. I know how it is to feel alone and feel lonely. Pea ko o whei nātu a Nuve. He ko o ilo o toko lahi ai kakai nau whehi ai a koe. Pea ko si o whei nātu ai ngahi hingoa pere ngesi na e whakaanga e Nuve. I know how it is to feel mo shame kono ngā kua ngahi. Talanoa tuku hifo puka talanoa o hoko mai kakita. I know how it feels to feel alone too. Pa kono uhinga lahi ia o ko ngaue'anga he whitu kono ko iai. He ko neo iau, pia ne hanga fakamalo iau ko ngā ke ilo lahi ange ke he ongo ai taha koe o ku ongo pehe. He kai ke ilo koto e lahi ange ka olewa ko ke experience how it is. Ko ofa lahi at ka motol. Ofa pete mo mau ha ngahi aho lelei he weekend. Ko ofa lahi atu, pea ko tui katoa e tau umea katoa ko heni o ku tau hohaa mo tau havala holo ai. He? Pea ofa lahi atu ki loto tatau. Ko whanua lelei tau ke Malo pe. Tau ke tonga pe. Ko ka taimi nia ke tau fefusiaki mo tau taaki mo tau takahatuhu ko taimi eni. Whama opo tau loto whare. Pea o mai, ai me ako mo oni, pea mai pea talanoa. And it's okay. So what? Ko tau wanga whakatonga maa foki. But tau sio ke sio mai. Nope. It's okay. It's okay to make mistake. We are human, we are fallible, and we do make mistake because we are mortal. We have a mortal being. And it's okay to repent. It's okay. I know how it is to repent. Letting go your mistake and admit it and then move on. I know how it is ke te ongo kovi mo te ngari vare. I know how it is. And I feel the pain. I ni ihi toko lai. Na e whakaonga i ko A, B, C, D, E, F, G. I know that it's hard. But so what? Ko talanoa, that's his stories. It is what it is. What can we do to change? It's not to live in a world we fit in, but to change the way we do things. Okay? Ko liriu e kamata pia meau. Us first. Start with me. And that's what Nuve is doing. And I know ko tangata pe ki tama, wane fanau, but he is a son of a parent who love him. And I know when I hingoa pere nges na ne whakaonga i, ko kakai make he motol. And your values and dignity is never being dragged down by that story. Let his story, let's embrace it. That's his story, and that's not yours. And I always love, you know, this is one thing I want to say. I'm going to say it. And I hope ngutu tamulea, ke ulea, ka ako ufa a pere nges ia, mo man merie ia, he ulunganga oe ho eiki, especially ka princesi, mo pirinisi, mo kakai ko ia. Tau was ilo pehe tau no whaitonga, ko status quo. Mo tau class e tau mea kotoa. O wā taimi o tau fanongo ai, ko hao ta hene o he aki mai, ene ita mo ene fie eiki online, no.
How many times we hear stories and all things, rocks thrown into them? Teke fanongo o tu mai hata. O faifekau mo faifepaki mai ke ngai politiki kon online. And that's why I said, o ko fungani ia, pea tangane. Hena e ako i nau tolu, pea na they were born to be prince and princesses. They maintain their ground, their standards, and they are the princess and prince. And I do love them so dearly. Pakutalai ko haikita. He te anga whai, mo te mea whai. In that, I want to say that to you guys. In my world, like I share with you the story about the Roman, I think one of my videos, o ko share ai ki foi talanoa, ki he whae ko e na ane whakatau ai ngaahi ha siweri. Whaangutu lau, man tui kakai whiwhine tai mne i pau toi koven kai tangata, ai mea koe ngutu lau, he? Kan nau siot ka tahu ma uhane mea ko au, I sell jewelries, okay? Pe ako whakatau ai siweri, and let me show you some of it. Tagtad siu mai ai. I'm coming. Don't go. You can share while I leave. Okay, share. Share pe mo tau kai ngā ke nau whana. So, I want to tell you this, okay? I sell jewelries. Klas ke I siweri ko whakatau. And I want to end with this story. Mosia mai ki ai, okay? So, share. Ko love ko e pa ke share rela. Share ke kai ngā kulupu. So, o ko whakatau ai ngā siweri. And what I'm going to say is this. Pako ako ilewa ki tamasi I ke ngā ue ke isi. Pako mausio, he taim lahi o mausio i o asia tu ko ha co-fund. Co-fund o ai ea o ko au ko whakalao. Ka koe mea ki tamasi ko ni o ne whakatau e siweri. Papa te mo alpo viu o asia tu. I hoku anga whakatonga, I hoku tangata ko tonga. Me whakamā ko ai ke u aks. He mausio, o whaingo fua ke kakai ia ke nau tokoni he, anko Amerikani, kau palangi nau tokoni he mea lahi. Atu pēwhi kou whani mea koe popular. Ka kou sio, it's hard ke anko mama, ko ngā kore peni, he? But we have to train ourselves ke to'o ai mā, and I'm sharing this because I know o wainga hingoa na whakaonga. If I were you guys, forget it. Just ignore it, like the skill I said, or we got Teflon mind. Come here, goes there. It's a story, okay? So, I'm selling those, but mama foki time ni come here hoko ko ha. Sell beautang no fee, you have to learn to practice to be a businessman is to promote the iHoko fund. I don't go fund ko pangataha pangaua pangatol ko hapembe hataha ofa heki linko masere halo unau ai. So ko hame hoko oko ma. Yes, oko ma. Hizo bani ko fefine ngaue ko ha fapiko piko no. Ko fainga mentalatia u firma o ke to au pito ia mo tau uto. Okay? You need to come up, promote to work a business. Go let it raise fund. Pretty soon, if I raise fund online, and we'll promote it online. We'll send you a ring. Mahalo te masendia tau for a ring. Mahalo te masendia tau ngai for a ring. Beko hao for a kahoa. Ke fakamalo ia I koe moho ngā ia ho mea au whai. Pea mahalo e aluatu hao for a seti. Ti peni he lahi koe. Ho'opaanga o ke toneti. Ka o hinga talanoa ki ai because that's who we are. We don't like to do things because we are so comfort in where we are. So, why I want to bring that story? Because I want to end this live. So, o ko tangane ia, deke usio ka prinses, ka prinisi, e si hau o
Ha, ti pati ko apu ko ri pati ko pati, whatever. Kai klasi pe pati, he? E ha ri pati mai ha taimi oku. He akia nau hingoa online. You know why? They were born to be prince and princess. And they were raised and now maintain their standards and their ground higher. So that's why I says, let it be. Let them be. Let Nuve share his stories. Okay? So I want to end with this, and then I'm going to go to the standards and the... So there was a Roman story about a mother who was known to be the most wealthy, rich person. Ai te tanu whatonga. Ai ka whine koe ni, na ilo ai a community he ne ongongoa he ne ha. He ne whakatau. He ne koloa. He ne ngahi koloa. He ngai siweri. An ko tau talanoa ki ai. He? Pea na e tu panga rewa whine mātu he community o whao whi polokalama. Ke nau tataha o ha. O tataha o tu'uaki. Tu'uaki piko whaari ari. E tau pe show. He showcase e nau siweri. Pea ko ta laki ko ke whai nau tu'uaki. Ko hamina hoko. Ha, wek whine mātu. Man te whine mātu e taimni. Ko e lau ngutu mio. Whasi a taimni I mo here pe mo kaka. Ko e hau peke ma'u ha mea. You know, I'm just using those words because that's the reality. Pe toi ko vianga kai tangata e ni I he ngut lau. He koe mari ani fotea koe sio mai ke motu'a koe ta koe ko osi hono si ta aki motu'a. Pa te o vale fanonga he talanoa, ko hena ne si lau ia peuri, ta koe koe matu'a tangata. Mosio. So that's why I said we are human, we are fallible. O ku tau vave mau peke toho ko tau tangata ia. Okay? Sai. Lau I he whine mātu apa nau muhu talanoa ai whine ko nua ene sirueri. Ka mena hoko, nei hau rewa ai hau ai whine os mau. Whe koe nau mai ko whaifu showcase mau atu fu community mo nau ngai sirueri. Ka nau sio no toke whine o koe ke display hane mea ana. Koe display hane sirueri ana nge koe ni mea koe an koe kona ufa matala tu klas ke sirueri mo pearls mo mea pe. Ha mene hoko, hau e whine ia o hako ani. Hau e whine ia koe ke toi, hau pia o foi toa utu, pia koe taimi koe ke whakaari ni mantu ko tu e kakai o, whakaari, he? E nau koloa. Ko tu mai koe ke taimi koe ke tu e whine ki o lunga. Nau whakaongongo ko longo noa fu matanga, he? Tu e whine ki o lunga kaila. I know ko lea, Ko ilo'i o ku mou muhu pia mou lau, pia mou talanoa ia. Pia o mou talanoa I te uha o whaari e ku siweri he ahoni. Ka a kou whie ma'u ki talatu ia I he ahoni I ho mou au, koe community. Te talatu. Koe mo oni, ko au o ko ma'u ai siweri fungani ma'olunga taha I he faito'o ni. Pea sia o whake whine mante e kahe kau. Mana, how do you feel at tempo o sa halau I hataha? Come on, ka tama. Mo tala mai, tempo, o koe tem ni tau whaalau I hataha. O whare pu kumatahe ko ia. Mo mantui? Ko hame o hoko, tau mio I hele I hake tau tāna. Ha we, ki whi, ha we. Ko hawana me whi. Hele ko aina tau o sa ta ake taha ko ia. Manatu? Mo mantui whi tāno ko ia. Ko tau wai ta whapehe. Pau pehe to pe talanoa whine mātua. Ko ne ha o pepe whine o tuu. Ko le reo whakewhiwhine ia ai vibes pea moe ongo koe. Mantu ko nau lau. And that's why na nau create ai whupolo kalama. Ko show off e nau ngai siweri. Moe nau ngai koloa. Paka time ko nau lau I whakewhiwhine tainimi. Ko nau osi hao moe nau. Mana toi tau ngai koloa koe kautonga. Tau whaasi ole Amerikani he ngahi ha. Whaari are nau mono ko e nau niti. Whaari are e nau koloa whakatonga kehe. Ko oso whakia o se nau tau lau. Lau I atu e whine motu a koe na kaka hane whala ana hene malie. Matu e upea pehe tau whaafai. Manatu o tau whaalau. Mut lau pehe. Na pehe to pe nau lau I whine koe na mohu siweri. Sai. Lolotonga koe hanganoa malongonoa e whanua. Pea tuu koe whine ne pehe.
to e fefine longo mate. Man tu weke ha ua te display ha ane mea. He ku dofa te kau kafi pe he e display ene si weri. This is the only time they will see her wealth. Kai ke ha fefine mane mea. Ha mene hoko? What did she do? She stood up na e tō ka olunga fefine pe ane kaila. Ko au ai fefine monu ia taha pe au ko mau si weri mo pearls ke fungani o mo oini. Pe au mo oni ho mo talanoa o kai ke loi. O mo oni ho mo lau o kai ke loi. Here am I. Hamene hoko hu mai a ene o fu mahanga e toko ua. Pako ya umba ko o fu mahanga ki mo a pa pehe fine matuas. Wai mai ha na fanau, man te tau fa ang muhu e mai tau fanau. Wai mai ga ni fanau ko taimi fari ari siwe. Na hanga fe fine fa e ko ni ako e community ko ni pane ha o no mahanga pane puke mai pane pehange. Ko au ai fe fine ko loa ia I he atakai ko ni. Ko eku mo talanoa I pa mo eke a eku koloa ko e koloa eni. Ko eku ongo siweri eni a eku ongo mahanga. Ko eku ongo siweri eni. So, we'll end there. Hamere hoko, what do you think? Ha ongo ke kakai ko ni na fanongo. O se tau lau I hataha, o se tau tuku hifo hataha, pe a tau taaki hataha. Hamere hoko? O ngoi, don't tell me ho feeling ko ako o se ko lau I hataha. Hamere hoko? I feel bad. Do you feel bad sometimes when you do something wrong? Yes, you better. He ka pau na kai ke feel bad. Don ke ave ko ka mapapuloka ke sivi, he go tu wai ki whihala ke o tamai ke kau ko he substance abuse disorder. Ai don ke tau alfa taha tomo Nuve, ke tau wo, ke lelei I ho tau atamai. Mahino? So, how do you feel when someone talk negative about you? Hamere hoko? Maintain he fefine ko ni hono fungani maalunga mo hono tuunga mahu inga fefine I olunga. She maintained her values up here. Na kai ke hoa moia ki lalo. Na kai ke track ia he kaungutu lau ki lalo. Na e tu nofe olunga. Paka mea ia o ko whema o ke tau whaka o se aki. Ko ek siweri ek whanau. Now all make mistake. They are human. They make mistake. But then go now fucking my car o tala mai mami o ko mistake na make mistake. Ko lea ek whai hok mali ka te au and I want to leave it with you guys. I want to tell you guys that. Te uhanga to tafulo ko au ko whiwhine ita. Te uhanga to kape mo whakatau hoa mo tafulu ek tama. Pa mo ek tama si I. Ila lea ek whai hok mali tala mai ka hok mali. Ngano? Ke hau ho tama ke kumi hu whanga. Ke a te koe. Pa ke toe te kei. Ko taimien ke puke mai ai o whaki. Why I want to say that? Because how do you feel many times o ke tuku hifo ai hataha? Ko ke hanga o whakatau hoa I ai hataha. O ke lea tai o whaika hataha. I'm not, o koi ke uhara wau me mea koe ni. O ko lau, o ko mut lau. Mo seputo ka hau no molopen. I do that. Ka kono uhi ngā koe lahi ange koe mama o mau hot atamai o te lava lewa whaka mau. Pea kulahi ange e te whakamooni, he kulahi ange e te tui otua. Ai whewhine loma, mai mohu whaunga, mai mohu siweri. Kui ai ha taimi, ko tau fanongo ai ka prinsesi. Pe ko ha pirinisi, ko hau he ope, ke ti pati pe, pati pe, pati mo koe. Nope. Neongo e nau whihala aki, na e ako I nau tolu e nau iloi, ko siweri nau tolu e Pasifiki. Pe tatau ai pea pe koe ha e tau lau whakatemokalati. In democratic world is the majority rules. Koe a lau ia temokalati. Tonga. O tau kei tonga pe tau tolu. He tau kei whakaapapa. O tālai ko haikita. Tau tālai a taha na e. O kua koe koutu ko wha e kotoa pe tau whaalea o lunga he kariloa. Every mother's na si olunga pea popongo ene tama he kariloa. Ka koe taimi kou hawa I ta,
o taimi o kuha. Koe ke lava ko mapure i aia koe tau palopare mā, koe tau ngā unu hoko, tau wako rewa, ke no mapure i koe i tā, aia I do that too. Aia kon whale rei ho atamai me he anger management, ke manage ho i tā. E ko hinga ko tau he aki ai ngahi rea. Then I did it once. I have to admit nak whai pehe tu o tā online. Pea wongo i o ko holoki o kutu unga mo veri o ki lalo. When I was a child, I was a naughty little girl. Anybody knows Hingano? He keisi I kolo. Na wako ngere ia, almea ke middle school I kolo matu'a. All the way ki hona. I was loud. I was so pau. Pau le re, ia ngā pelau, he? Ka koe alu koe tau whamatu o tu'a ko ka kato e whatu koe cells o tau brains, mo tau uto, o ku lava lewa wha uto uta lewa tau atamai ke tau, toi whaiha lea, mo tau onga o māmangi. Ko alu ko ngā faifekau na o ta kato tau e ua na I liu lahi a iau. I he ene pehe, I have the jewels and I have the pearls and I have the best jewels in the world is my children. They make mistake. Wai taimi ni hwhi mau ki nenefu, hwhi mau ki wololo. Wai ni iho nau tarang, tan ke o te alolo koe mo ki ta hena hingano, po ki tamsia hingano he ku pehe. Yes, I heard it. So what? I don't care. That's her perception or his perception. E tonu mau pe e ne whakamau ana he kono world, ia kono atamaya. To my world, do I care? Heck no, I don't care. I don't care. Because my daughter is my princess, and my sons are my prince. I like a princess of flower, tak tahabe and a princess mo ene ki ipilinis ihono api. And that's my children, that's my jewels, and that's my pearls. Ko ku ngaahi mata I tofe mahu I ngaia, a ek fanau. Make mistake e fanau, make mistake a me, make mistake a Mali. We are human, we make mistake. Tuku a whakamau, tuku a polisi ka polisi, tuku a venting, pia mo sharing stories, ko ofa lahi atu he mata, o e kakai, ko toa, o kumo uesia, I he drugs. Ko ofa lahi atu ki a Nuve, oua feohi, oua dare to stand alone, okay? And dare to do the right thing. When it's hard, you can still. And that's what a real champion is. A real champion or a real hero is the person who is doing the right thing when nobody is watching. Pea pau rewa o ke whakakau kua toa koe, pea o ke hia. It's okay to vent it. He ku whakalao pea ke create ha mo polokalama ke mo vent each other, pea whakatutu rewa o whenga I ke taofi ke taimi, pea ai mo lao ke ne fusi ko ngā ke taofi a ke umea koe ia. Ko uhinga ia e Vahevahe, ko ofa lahi atu. Ofa ke mo mau, ha aho lelei, ko tua whiha ene to talato e ofa. Mahino, boa mo mantui, ko drugs, o whefoki aki, e sai he aho ni e wa uira o rauta wifi a pompo, to e hao. And it's true. And that's why you need ke apolo kalama, pe ko e hafa lelei, pe ko faito'o. Okay? Pea ko e feohi tahu ngalo ke tari atu, na ke talamai o ku na e ha ho le ka, ho foha, pe na ake, it was hard, let me eat this. Mantu e mo share, Whalelei a tamai, para ne atu feakau e mapapuloka, pea folo, para ne atu feakau mo mantui, ko mapa is the brain science doctor. Aia ko ia uie he whamalai ko ia. Ka pana ne atu feakau, mantu was side effect. Ka tango, utatau pe me faito'o, ko feakau ko faito'o. Ko faito'o, konatapu uano side effect. Aia ko tango te folo ai, a pau ko kita o kai ke te ha, te no o te sio pe kita sio pe nga fuvare te sio, tau whaare a pe. Sio pe koe pa ruia mai o ke sio pe koe, Wat le feakau ke ha. Mantu ka folo ka feakau pe ai ka faito'o konatapu na tau stano ka he laivi ko osi. O ko ha. Alu ke uto, ne ave talange, e foi uto. Kona fie ma umai, ke ave e foi ke mikare, ki mua, ke fai foi fili, koe wake up, o respond he taimi koe o kui mai ho hingoa. Pea wha o te foi mea koe foi akau, koe ha mea koko, kono side effecti, ka pau alatu ia ke he, ti peni he sino o to taha kune folo foi akau. Ka pau alatu ia koe ia, koe foi akau ia koe ia ku malohi,
Te tarangi pe ka fok pe ke anga mapa tarangi ke adjust in for yakau. Tarangi ke side effect op pe. Pero man tu ke side effect it will take 1 month, 30 days or 3 months. Ke tok settle in for yakau ko apa tok ton. He ko no fatongia ko hono alter ko no fenga e for uto ke function ke fai nga we totonu ko ton ke fai. He ku ke sanga ko follow class ke hewe. Extala o ngawe ha uto o kai ke tonu ko ngawe. A veleva ke fralere ata mai o mai prescribe mai foi akau ke follow ke tokoni ke foi fralere ke ne fralere ai ngawe mo fakapalanisi ai ngawe ke mikare he uto. Mahino, I hope I answer you. Ayo ke taria ka koe kona ke feohi ko ia. Foki pe ki a mapa tarangi ki ai ko o sene mahina pa affecte tamasi I he to hanga pe mapa o faka o klas ke he mantui klas ke foi akau pe fie ma o hane adaro pe fie ma o hane pe foi akau angeta pa taimi he up in the toes ko nga ke fit in pa kai e to foi akau ko nga te foi akau eta. I hope I answer you. Okay, mahalo ko ume apia na feohi mai ko o se share to perception me perspective o kai ke kau hataha I hataha. That's all I can say. Hangepe ko mo mamata mai o ko faiteri hape he ko Lahi, it's me. Ko ofa Lahi ka mo to. Mo po uria. Okay? Tau toki. Hoko atu he next time. Okay? I love you all and make sure owa e sio ki he supo. Pia ke ita he tarama he tahine o nanamu. Namu kaloni ko e supo. Owa e sio ke supo o itai he me utama e amelialia is right. That's her perception. Ko me ko he uto amelia ton mapeia. He ko ia o kune receive o ne kai ek me akai. Kia te au, ko au koe, o ko whanong ke story alia, ai ko tāno tui hani ihi ko whanongo mai, ai ko whanongo he tāno Ameria, that's Leah's world, ko au ia, mea aku pe teu etmiti o mo one la Ameria pe ku hala, mea pia aku, mea Ameria hanu atamai, ona ko au, I said it tastes good. But to my daughter, she said, it doesn't taste good, mommy, it tastes cologne and oil. And si ole wa ki ai, ko o mai koe fo irea taha, o persevia pe ku mauia e uto ke he e lau miliona ko e foi reaction ke he pe miliona ai ko hono ko uhinga ia ko e o fu pere ngesi ai ke tau talanoa I pe tau o mai pa ko fakamalo ka ki taha o loto toa I he atakai society o tonga fakapo ko e mea faka ofa mo oni ko hatu ko taha pehe pe a musio le ki ai wai ni I toko lahi nau toi. He, o ku pere ngesi ke mo ngāwere wa ki ai. Oh, kumi, it's nice. But like I said, ko talanoa, it's just to educate tau tolu ke tau ilo'ilo Lahi ange, ke na tula o e faito'o konatapu, mo e anga ene ngāwe, mo ene wesia tau tolu whakalukfua. O a o wesia fo itui, whaka family, pe community na mo fonua no kotoa. Ko o Lahi at ka mo tolu, ka pau o ku ke sa ia, pe ke Vahevahe atu ki o tau ka inga mo tau ngai kuluputonga, tu'a eiki o fatu. Good night everybody and take care.